Pangasio olanga e papau e tau fono lo e afu sio o fale o tau patu patu wale ila lo tino ile namu ayo te usulava male fia fia tali ilangi ayo so manuia o tale ni lava mea uma e mai le atua o tale ni lava mea uma e mai le atua te wha atu i lea onga e whai uma e tamaiti o uponga i le uli uli o si o upau ma o uwai e papala i le namu o alofi vai ma fia fia o se e vai o te lenga fatia si o ulu e momo e tutasi le moa moa o le whai si o ulu e momo e tutasi le moa moa o le whai wale au au tau mawhainga i se a o ngai a pia wai ula vai le kolisi masani le maumanga sasa le tonga whai o le sapelu lava o sia upeni ma sia upe atau ato ato le ie la sa o iuta e tu si ai o le lafo le ie la sa o iuta e tu si ai o le lafo tau le fetaui i le fufusi o si o uofu ae ae le ai oni o se vae si o umiti a futau le ofi o sili ai o na oti si o umiti a futau le ofi o sili ai o na oti Popole vale lo uma fau fau o se panga ai o le au atu atu vale o si o uloto o tau o so ai o le moe tolo la uma lo me aunga e su e ai se ava la uma lo me aunga e su e ai se ava 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Olewa se antole tatu temia lu se fulu lu miru tu te ya le se fulu mala lu ile ya woli. Ole so ngafol de ya so fitu le masino a perila lua fil lima. Ole venga so mo mone ole de ya masina pe ole tatu. Ye se me ye ya so ile venga so na se ma vai. Tu nei malo le so fu ma wia male lang ye mai lo tu po ye malo tu manu ta si lo ma wia me uma e lo na lo fa ya ma te me ye lo to so fu ile neiva ya so fo o le vana so muli fo le denyo a onga ale fa now fa mutaina ya la quanto mo le telo a onga i to tono ri sila ile a so fo rele a so ne ya ona ta to fa be vo ile ile va ya so fo ya usa di ta to mo le seta o le nei fo i to sa sol ve ile va ve ale lo so o le to sanga ya wa mai oi le ne vai ngole woli o e manuia e malosi o me sa fai ele fai ungo le vayaso sa e fa timu les really o le polyfest ya na e maua le lai le sto nai o manuia le tau mawhainga na yalo mawhana wa onga e yen se si tato ya na tau fa isa penga kau fa misai fo yo ya le ofisili umana ya ona tato talia fo ile ya e fuwa ilo malosi sa fa alwina ya ai malo le ta pena malo foile on sai o se ting mi ona o se tu la ile tu la ya le fa tu la ngana foile le tong so fa tu le va ya tu la va wi e ni tu langa le ma alo fi san tu la me o ya ta lo si na ve le timu ya ma fu anga wale ai fo ngi ka ko kala se kele ile polyfest le nei fo i to sanga ma lo ya lo ma fa na o to le na fe ngi ya male o ino o pesi o siva o fa fianga ya elenganto ilea ole tautua ya male o nanga fo ia fa ya onga ya e misela tanto matu ma polea male ai fe nei me fa ana ele lo to fa avno le te mi lo wan tali bo lo wa fin ya e fiula onga fa tali mai yo elenganto ilea yo lo wa au fo i tampe na ino toninga ya e misela va ole mai to wan to tele a onga ole fu na fa ya la to po fu ye ya e filo ya a hinga o mai masani ai le i fa to wina ya le fa mo pe ona sa fa wa fo po limas fu to sanga ya talu na fa vaina ya le tanto polyfest e to tonu o ankilani New Zealand alangan tele ya tan si na sa e lavantu shondinga lo tu na e mana tu wala ki tu wala wat ya if ele vai hanga fo ile ya if o il down tasi down le lua wana ta lo tolu to o come ki fiki ko le vai le waki to i ta fa lua le lua ya fa lua ta le lua ai le ya fa le ono le ta wa bala malama le ta o le sa ile fa mutai down daylight savings ya antonio le wata to ye ile tulanta fo ile tamalulu o yesi na suinga mali o le tang ya pe ona boli mawina le tai o sa matua mana ya le malu fu ile ka fa longa ko lo ka kingo ka ko ye New Zealand birthday de fa longa to lo tino de sa wo lo malos ya si va nga le a fier nga se fu ile le mainini tano fai yo na mayo a le tai o sa na e o le forsa na e awe tu sounding a lot to le vai ngolo ya so e bo le na fo isa e pa se lo ma in e talo si o mo we tanto mo le lo fa bala ngale yo le tua ya fa talo vantu o no pa ya le tua le sa la ngole la ngina le fola e so se fa ta fa to langa so stovine ile fa ngolo ya so na se ma vai tu nei ma lo le talo ya ma lo fo ile o no sa e langan toila ya o tamama tina ma tuo o le tau pati mai lava ile tai au se yo o lava ile po ile te me to lunga to ile o danga fa wa le ile radio Samoa ta sili mai o to a mo a mai o to wa ma tan so mali ya ba nu ma tua a fa o nai te lu ta pena ma to ina malanga i Samoa ya mo nai masina a wani ngalo na longo ya le winds ya po le official fu yo la fong yo ilanto na le tu faina tu anta tu pension ina ni te wa fiu fa ta ya la wa mo ku sa o le va ngana ya la so se le ni ya la fa yumi ya on tu le no masina le umi o lo no winga e ta
ia ona e fai ia mea o le uteat ia tu salava pe tolu masina se sili ale mau I mele lei e sili ale tatou wo ia o la vai alo wako la varkam I Samoa na I lolo walu I Samoa ia e fi e ke fiwe ke soka I mai ia wafo ile le tangata no vili mel telefoni fa I Samoa ne ia e lenga te le fai fana ma se ka penga le le o te kono lo si fa ni ona po e tantau ona fa ma sani ia tatou awa tatou te mumus awa tatou te fa pe se wala va ngala ia au te fa ma lo vo ia to te le lava ta mama tina ta I ono sfulu tau sang o le ua fa ma sangi le vare menga sa ve fa ma lo ar sa ve o le nei ya so fo fa bo poi lo tau so I fu e mo lo tanto vola e o le fa te tenga vo I le sa ve e vo I menga I lunga online ina de te fu ma o I le sa ve ia onga sa ve o I le o e lo maku ia le ia e ka wo foi le ia fa se fa mo le mele le wo tup ia te lo foi le mau va pe o mene o mo meu online bank ia po le fa ngai na le o la tu stupe I lunga o penga te failang o se mea fa intete ngata e sa o le lava ia ai o le awala na wa fa fingo fia ia mo meu le tongi no pili se feilo pini la taimi e se feilo pini sini ia e se fei ma le pepa le la fonto le pili le pusameli la fosa o antu la telefoni e ana le la email ia ona fai le ona e silsila ia ma fai fu na print out e le fana ia ma vantu yo a ia o le suinga na o le riva ta awa de yo tanto miss out miss le vantanto ta mama tina ma tu le riva ta pe uma ko via so con ierni e uma foi o walo e si fa karangola ko ingale o le sina me na la tama ya lo e foi la tu yo le furu ya wa le fuli mo tanto ye pensione le tu yo le furu e fa maila na fa ye malo tu yo le ona me foi le la veo le la o le vai la veo le lima me se tanto yo pensione e fa pe foi tanto ye to mam tida ma tu o silian tu male fitus fulto sanga ye le soifu ia e faitet wa le mele mo wala ko ingar ke mingi fama nga uma nga failo nga ku e fa longa foi le wa maka nga fulu ma fatua ta fele isu se tulo ia ma fama i pe e lo na tin ia ma na tofo o le alua I lunga o tau sanga o lo soifu o le fai ane o le fai fo nga lo manos ai le va pe o le fiku sul monku ia la ke fa pe o le fo ko fu e a foi ia wale poli e fa pe dana vale le neia olang ia e tanto te ma fo uma la tanto fa pe e le ai le ai sekia e ma tu e ye le ten ia e ngatai lo te malos e ye vole ten e le o tu sai le malos ile se fulu tau sanga talwai luas fulu tau sanga talwai male taimine ia ole tu ola lo dan tanti antu te mama tina ma tu au ka ko ye fit pe sko inga sa sko inga ya sola pa nga ka fa makuanga ka io ole makua ma lo si ko ma ve kau I o ile falo lo ni ses o ve ku soli ko mo ko lo lia shuka mai sa ma ni sa ana me ki pisi ma si o lo que la ko pe ku me kilo ka kongu ale fa yau ka la lisa ele ya se si organ ka le o win o nga ia le fa so mai ma ole makua amala ya o ko sko ingo sa ma o ko e ka yangar ka kan ele ska ka le ku se le am la ko ba le lo pati Federico la ko ba le ana le Sunset Motors yoi le kama fenga luenga sko ingo mta fa o le mena le te fa tu ya e fa tit yo awai fa mai o le tui pui o le fulu ya le fulu ko mana ko fa ke anga le pisiu ka vai la forma ya ai mana tuofo e se fu nyana fa mana mala manga forma e fu inisio tanto e ki nganga ilo ele o lava ba lo sur king ai fa mai
kui me maris kuinga, ngau ke fit. Ia la le pa le kui pa orang kala va mai ke va ke no well mai ma o ko fa vasi kui. Ia la ngai mau ki ngo ngai va ia ko lo foi au le nurse ngai so e fere kui. Ia nga ke ia le wa e fa ki kinge ia. Ole me e fua i lo malos ko e fua. Ko e fua foi le kausanga lo so i fua nga wei. E le va ia ko lo au le nurse va pera. A mai uma kui ngai kui ia. Ai mang ia fo nga. Te ko fa nga e au ki lang ni fusi kum. We lau le lancha singa ko inga po singa lo maku nga lo ko mga yer ko for fingaro. Ya luro ko e fai ya. Pai nga ngo sa fa. Malepeni sun lalai mulinu etai tu pito ia pia sio untau langa manaya le fepula fi mai le sami ota uma fetu le langi mosulungi ya umasia utani a omasa bali le masina se i susulu ia samoa lo umatundu se i fai ma fia ia la tine matama olo sisi vai ma pepese matata la to ulele na omae mane la lo oleni na oa umasia upele tangi mai lewati olo otumai imata pele ai omae va masia upele ta to ai o pese matilo tino atu isisifo olo otumai ai le casino Mauna moli paata milo Beito se peramitai ai pupito Le masina se i susulu ia samoa lo umatundu Se i fai ma fia si vai ma pepese matata la to ulele na omae mane la lo oleni na oa umasia upele Taule ingoa Wapa ingoa Samoa Le teni nau le Pasifika Wapa imamita ngaya ita Faapea ona lauiloa Ile lalo langi atoa Walai ona atele le aumai moa ia Samoa le masina se e susulu ia Samoa lo umatundu se i fai ma fia ia tine
Fungmali down sunga Benjamin B. Tandai, le vangola, only le masina say Sulu, ya Sambol, one to do for telephone to a Hideo Vanga, love ya for before he test Steve, Malangale Doina, I Canberra, Australia, Philippi, allo esse, allo one to Sini, Australia. Allo to me, Yeltida, ya Mariela Sina, Tavai, Lucia, Pastor Carl. York Skelton, Mulville to ya sticker. Mo to Malavalima to Melody Vangola, Woli by Alfantunga, Mailif to Lima. Tatuanga Yantul to Tumala Dangala TL Marketing. She is Yala Vale, if young Yan El Pepe, the man Loli Pulu, Il Ayatashi, Ilfa Oi, man Lola Moana Pacifica. Here. We pengalu le lokulensa. Ya bolanga uma mailonga longa luasa lo moela sa anto. Oka la uhani, ola wani pa sili sili ate pa tu saina. Ise apa ela pi, pose pisu pasili, pose masike ke mai piti pasina sa pasui. Only tomato manipi. Apa lava watonu, watonu lau pinangalo tapa hai poipo, avane ile malo.
Supermali na Vanya Tolo i le divang ola woli ngantile Robin Curry Manisi tanto fa fi fianga Vanya Toy foi tanto program fa na solo lo choice full family dute on tale le July tasi awada tala i vai fnoa le rifo ya woli pe on tepere mayele sunga ya se yuli mala refi ya mo tibde yole wa mo fo le tanto filo inga masani mo le fianga ya la bepe tala lene ya le li polele o le tutumla unanga aliti au marketing e totonu au kila nei ya wa fo ile longo puili o lo tupa ia malo to malu ile la tua e van tala van tula pepe la usunga le rifa ya lango le moana ia mo le blues e wa e fia la vai longa na mo sa mano longa ile fai un le ve so wa ba vai tu la pepe fa tai fo mo mole avno le nei uli fa talo fa tu pa ngal tato pokalami ya o ya le fia pa fa yo le na manu malo ma au ya sa ava yele lango martau tua fo ya walta to community ya wale ol me mo ya e u yan to lango tis ya le fo tuk tapwa yu malmon ya fa afta yo le wa yatu ile to fa ngo fiele le awal mona ma le me pito fa tala na ya mato ya tapwa il plus wa le asoto nei ya ola sa vetu va lua il tapoi nei ole ala se valinga o ko plu le mo na le la fa ile stona ide ile pepe wa e o nai te i tonole loto i tonu ile pule nga bala va ingo tanto wa wielu mai alo yel talong al mona ya mato nga il press conference ma le fionga ya fa longo ya melu so ya sabe ala to fa longo longo atu tu nga la wele awal mona wo tu nga foi le po ai la vai e mo la va no ta aloi wa matua i mawalunga lonu winga matua tele ale ole tep flow le squad al mona ele oto yesi se fale tom e pelan mele tu pour plus tele tam le lai fale tom ya ai pe ole wa mai la lo mai anta 17 mai anta 20 ya la woli ya yo e tau fa nga ya vanona ya ai kolena umata longal mona mato mai Eden Park ya to mata ta longa al plus ora la fatto a mo se awal plus foi le e to tabla talata la to outside tab sangantene mai peore ya fa manuru to foi le awal savili o ya le awal matangi le na le no mai io fetawi foi le o mai lunga ni ya ai to e tau malo si do mala awal plus ya peore lento va ai le fina voltano ya ai ono wa le sau ya la Apollo Hurricanes ma mai lona vai le na la ina misia la to kiki man malo don mato ole mena te foi so le luma o luma le pou au tafa le pou an wa tumis ya e longa ngamo sanga malo longa o le mele sa koma ye le Hurricanes ya e longa foi na lotu ile fionga sa ali ya na fisol ya tu se malo malmon ai sau ali sau amat lola na pati balona ma fau e tele ai malo lana au vuile le plus wale na lab mi ya warta le vai aso tuat e tai la sa ali e mal me flana o na la sa ai lo e fun fai na na yo wane vie kala ngoa ai te lo la se ia e fantata lo ngala so to nai ni e matua ai ona lewa matanta mo momentum le plus ia ai mo runga e matua confident ta na umanga na squad lai ai foi ni sinala vele ilasto il talonga la sto island viat ma fu ready le show the step up mai ya yo ya Julian Savea o life mai pol vai so ni masalo o tu ready Julian Savea etalo ya au fa fangata la va no le yo ta alo al midfield la ye o fo i wing el mona la ye o le mena la fi fa no wa matua ai lavata pena umatama o tangata wailo na no ni vai aso ya eta alo malo motino ya tu mai lo mano si awani mo sa no sa welis tangata lo tu lo o le mana ia na o le tulang ia walua silo fia foi le sunga pola ufionga le pepe o le tonu wan tau sanga i loa i le faa wa uma le faa nofu nofu o le wa mai tau wan tau sanga le ri
Ia i ono le wai o tu toni o so la me to tia ma futuanga ia via fa longo le fa fonga ia va sama ma toi fa le ia tili ele au le to anga tautua le kalesia ma tautua tato community ia e alo fangia fo ele tua ia faiva matiu te tatu te anga ia o tulanga ato vai press conference ale almona ia e fesili lo ia ani fa pe mai ali tato ave mo mua ia le fa taile tua wa ia na men malos ia na men tali ia e ma to lo tua la almona ia fa ia to la to wa le to wa matai tau fai mo le lot ia o foi antango marta malo e ave ese tu le malo sina ya auto ya eto tu formen tu mo na le atual final ya yo fata nuta no ya to mai le ya awa to te va ai mamau foi le final va ai le fai un ora vai so le dei ia va ai tu ai le ya so maliu e o to te tala no le mele yo il to malo si ai ya man tua saya sa champini tau sangan tene yo yo nga fu ko so un ora ka vale pulu pelon mele te fia fai lo atu o le fato lo nei na top 6 e fai final so le te fa pe a we fa top 8 pe mesa masania ia o le falling me na o le Chiefs ya na lua le Crusader ya Reds ya pe ya le Brumbies le tu lima na lona lima ya ya lo Warriors le lona onro temini okay ai fitu e lo mon ya fitu lo mon yo ta longa ye to toya mon apena fa mato groups te le ala la no en fa na watu lunga wale la talenta alo ma Australia ya to e fo yar ku se le la to e fa lave men mato groups out of time le wo man tu si men mon to nga te e fa yela ulinga ela nga pe wa tau fa mo lunga fa le uli le tua yo la to ta longa le fa fitia wo le fa le ta longa le la mata ye pe o to fa fangu mela uti te so fa no ta longa ya o le mentau ai wo to e mo mai le fa si o fu to le pai le na tia il va son ten to emotion na fia na mata na tongi le tafuna ya na pito lai tu lai mu ala okay ya la luma yo la la mfa ya la na oful ta malo volele wale lo tu pito tu la na mu tafuna ya fa malo si a tu ya to le pailanga ngai fa mai ngula voila a un pesta ya ole tala ya ele talonga la stona ini ya so walu la to ina mangile vo ile masan no walu ya se matala ulasan fotuanga yo pe malo le plus pe malo mon lo no wingo ta ya to no mo wat tar yo ai oi la vo au ye lo la man malo ya kai lo la ma to ai fa fi ina o malava ya la uta poi e wa temini e va ye la mata le al mona sai o la se to tele pal langin offshore sa ofuala to of mona lo no winga o tala offshore leila li plus o le situ la wala papa o ala auto e faile to le to au iden pak ta tia melan mato mona ya offshore ya male auta po ai uma ye o ya stona i uma pe yo ya saoli ya twala pensio emocional ero misia som ke man mona o anga ya o fo wala na me sta mo twala pe o le ratu ma vantu ye sio fole tu ma na tamai ya ole tau sanga o fo tau sanga tau fa na fai nice wing ia io se me fo la ai nga sa tuala fo le wa tia e me ni me fo yo wa le fo so berga ka le o le ta manai ya o ia fo le ska ka fai me fo le tau sanga le ai te va ai ata le ota te minei ele o mise au ta fale passe te mo mo tinga so vai po to tasimela ia o po fa tasima ya man passe fa ftai me voi sa esa we o to in ele ai ya se me sili le pepe nei lo le usta afio le wa man wi ai ma to te man wi mo fo esa wan kala fa ele foi aí se fa via pouco wale ma lole fa so le divango la uli la pe ama ia so fidakalo ona le tau tu me le suka ya seuli ya ma ta tu telefon fo ile amatanga o le riva ya so ma lole fa so
tele nei ainga nana ngai mai e ma tulanga voi le tau a whai atu tau la tu ngadwenga Samoa. Le tau tual tātou tia marketing I lato whenga paanga ma le Bluebird. O le peo toteli, o la awoi lor teimi o la awoi Samoa e whaatino ngadwenga. A le lau vave o mai a whatata no tia, ia po le al te leo le, o le whaltele le tau whai, ia po se whaltolu putu moe, po se whale wha putu moe. Ia, lau maua latou kamuta nana o mai ale lisi a toa ma tangofi ta atu le tau o latou ngadwenga a wal Bluebird e maua uma ia me uma mana o mea ngadwenga Madi nei ia e uma tu atu le quote o fai latou tala latou ainga wa peto 5 peto 1 latou e fai le tongi ngadwenga ia o isi lau fa mai lau mon matu selen le la matu atu tongi lona matu ngadwenga ia o isi lau fai mai pe ia mana ia to fenga pa anga ma Samoa New Zealand Finance na fia ave atoa le tau o le matou atalia le matou tausanga ia fia tongi atoa le tau o le matou ngadwenga ia na tongtongi ale latou le finance ia pe tai masina pe o mea masani ai ai o le tulaga faigofia na o le ua iai le auaunaga lea le tatou Bluebird I nei New Zealand ia o loo iai le tatou ofaigaluega pe o le talega tiatia ia o lua soufiti tausaga fongamua o galue ia tiatia I o ia ua fia foi tiatia le vela tele o lai Samoa le ua leina o mai nei I New Zealand ia auaoga foi o mai nei toeina manai lo matua seitulou foi ia I latou oloa foi soifua ia a o le fiafia o mai faafesagai ma tiatia a o le tagata ua leva naola ia oto tele talanoa ma faatalanoa nai toeina ma lo matua e latou galuega talo fai nei to ina mana I lo mantua o le afa le tonu ai fo ia o la to mafofo ia le mesili o na wo sui wa le nei sa no la pe bote le al sui ngo te tanu sa New Zealand ia me le lo le se vai ngala tau ma fai no foi sa mo le sui o la to olanga fai mo mai nei e te le al sui mo foi o sui ngale la ia e le to e pel power e ola va solo atol ma to power ia pawa na tulanga ia tawana e fainga ruenga a wete nau tele na lo nofo mai ola I lungo le afo tote e tawana e sa fainga ruenga pe o maungu se umano ba wani me ia tia e tau maua mai le tia le ia lo knowing ia wa hatili ina lo le leifa tas ia e la tamala na e se levo na ia ia tato talo pe mo le uso tato talo pe mo le uso ia maolo no malos ia e maolo non tofia ona e po fa lua na su el tofia le pasia io pa wale al kofia el waku apiriki el fale yele fa yel mo papaki ya ai va tele fonga mo mato no ya mo la to lo fofu la to ngalwenga fia fai Samoa ya fai ona fai ato nele quote matau ato ngalwenga ya le foi le wala en finance ia I whainga pānga ma Samoa New Zealand Finance. O le mātou emaili, ia o le info@tlmarketing.co.nz, ia o le mātou Facebook fo ia TL Marketing o lo iai, I mwhanu so ta iai. Ia po le olu atasi limono, tolu whaafale, tātou numela, ia e manuia telefeima mtiu nei aso whangambo. Tanto mai e tase pe ona e sa. No le fionga ia la pepe tala lene le ni pule le tau tumla nangana ale TL Marketing. E te mau le telefonina olu atasi 51 fa olu atasi 51 fa ana fa le tonu nei foi le mona le fa ungo le vea sun te nei ele ai ma se fia kalangoa mai ya ka ko rungo de sum so tasi limoi votu Awani avealo popole vale ma mafau ngai le mafai ai ona fa tau no ul fai poiponga alo walo po o sau tafaunga. E mafai api o le Finance Direct Limited ona fsosoani e fa tino o fofuanga au aloa e to e fa tali. Ai vala au loa api o le Finance Direct Limited ile olu alua o valu fa 5 tolu. Olu alua o valu fa 5 tolu. Mo se fsosoani mo sau tafaunga po o se fai poiponga a se tasi o le whanau.
E fia le mona rentals e whailo antula na whaabitoa mo le masina atoa o Aperila. E lus fulpasene ua pa uma walalo aile tongi pe asili atu ma le tolu aso i te whaonga i nai so se tu ai ngā taavale. E mawhaiona piki le taavale mai le malewa lele i whaleolo po whangali. Whaapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pema moli atu i le whaletali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina dei tupu se whaalawelawe ai o loo iai le wha mama avenga. E le tātou account i New Zealand. Be la fosau le Moana Rentals e whaonga i le Pacific Easy pe whaonga foi low credit card. Monisi whamtalanga walau le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasionono le Facebook al Moana Rentals po le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina oe i au malanga siasi i Samoa. Hey! Au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa i le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na i o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e mawhai foia na whaile tui le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le neiva i tau le tau mawhanawhana, i e tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Whamao atu whafonga mua le tautua foli nei tūla o le auli whaatalo whaatpo tāpua inga le tino. Ia wā fōi nei tala mo lau whaafonga mai tala tumua. Le leini o ngā rau waa le manua nui le teimi sāngo toi Samoa. Tā sanga malose le Polyfest tu sao le pāre mea Christopher Luxon. Tā longa, le kao fia le whaia o ngā kangaroos Australia, ia has, pe ale liwa talo mo Samoa. Whaafonga bai am, le whaalau te lino nei tala. O le au waa, Palitai fita, o le waa o le fita le Samia New Zealand le manua nui. E le leini a lātu wa o ngā mani whaate inga mani waa. Sa le iai se le leia whaiele ngā ruenga sa taula ia e whaati noa le taimi. Sa ngoto e le tala whaata i sautia upolu Samoa. O ni tūlanga le leia o le au waa, le waa, ma le fita le Navy le waia. Sa maitau ina li ripoti wa matua i whaati o ina ia le whaamastonga o suestoenga. Sa whaia le ngoto le waa le masino ke topa. Sa tupu mai na watu e ulina le masini whaaton tonu pole autopilot. Ma le ma whaiona li liu, o whaasta o ai le au. O le safarele te ruaisa wha matu ina ile li poti o se suenga ar wha masnonga ta whaia ele ma ta upu. Wao fia i fo ile li poti. O wha amtalanga tisisia o le tūlanga mata utia ta iai le apostango to le vaa. E au fia i malelongo ina le kapteni o le au vaa i le au vaa. E paule au wale wha o le tiai o le tuualo o le vaa. O le manua nui ta whaia se sa ili linga i ngā tai whale a le hydrographic survey. Moa au a lumana i pono tanga tele tai o malo le tau pulenga le sa tari malo i Samoa. Se suenga sa le leo na wha au penga i nai le au vaa, ma le vaa e whatino ai. I le teimi sa o so i lungo le au. Ta ua le repoti. Ta le eise i lungo le vaa e lava le qualify e whatino ai se sa i linga, ta tuu ia e whaia. Ma le vaa la waia sa le ikiria mo le ngā ruenga. Ta maa wai e le i lava te ngata i lungo le vaa e ma whaia o na whaia se ngā ruenga le lei. I le whea wa i le whatinonga o le vaa i o le vaa, e vao i ai le whaa au ngaste, ma le vaa i vai, o no le umi, e taula i ai le whaia o le asai linga. E se mai e le toa whaasu malili mo tanga te ilunga o le vaa, o le lua se fulo o isi o tanga te whai ngā ruenga, e le aise le le ina ngā ruenga, i le le lava o whaateinga, e au a whiai ma isi u mia to whinga i lunga o le vaa, e au noa le mare patoa o ina, a e po le tele o le malamalama. Ta ua foi, o le tangata sa iai le vava ingo le vaa, le kapiteni lea, i le teime o le whaala lave, sa whaatosina esana na mawhau pau po le distracted. Ta maua i le whaamastonga, ta whai masao, i le leo sona i loa, i le tūlanga o le mea, sa tuku mai. Ua whaatūlanga ino le whaalinga o tūmanga nu whaapolentia o ngā maururua pito te le i le rurani. Ai o le ASP Polyfest, e whai e tau sanga rei tasi, e whaatamoe le a for whaatupenga e te tawana whaatamoe ai.
o le saunoaga tu'usa'o le aletamaʻitaʻi fa'atonu o le ASP Polyfest le susuga iā se iuli Terry Leo Mau'u i le ali'i palemia Christopher Luxon aoaua ia atu le fa'amanatuina o le 5 putusaga o le fa'aliga le vasatolu ai lea sa fa'amae'a i le asitona'i o Luxon sa iā siasia le fa'aliga ua lenā o se avanoa o se pu'ega ata ae sa o foina ai ma se nofoa saualuma e tu'usa'o i ai le talosaga ma iā se iuli mo le lagolagoina faifai o umi a le malo i le fa'amoemoe i ta'ita'i mai le matagaluega o a'o'oga aganu'u ma tagata lautele e tutu fa'atasi le talosaga ae o le fesili ua iai nei pe e ala ngā tatou ai le Polyfest ona fa'aopopo se lagolago ma le malo ae po o le a fo'i leisi la'asaga o le a iai nei o se taimi tāua le sa maua e se iuli e tu'usa'o ai le talosaga ia Luxon ta ia longo iai e ulama ina fa'atamoe le fa'aliga i le a fo tupe fa'alu e tau na fa'atamoe ai ae o lo uli lava le latou sa tolu ai o fatu o fa'anau ma tupulaga talevou ma o latou aiga o lo manana'o e fa'auau i tausaga te tasi fa'alia se iuli o le fata fa'afiafia lava ia maori e to'atele atu i le fa'aliga aoao o fa'afiafiaga autua maori a le te matatini le ono suma le fa'akulupu fa'afiafia sa fa'afiafia ai i le vaeaso uma vae pea fa'atusa tatu i le matatini a maori e na o le 5 kulupu e fa'afiafia ai taia longo fo'i le palemia i le fa'aliga o le tausaga nei e fitu a'oga ta'auai 2 kulupu fa'afiafia se lau se 15 kulupu mai lea o fa'iga ta fa'afiafia i fata fa'afiafia fa'apitoa mo fa'afiafiaga a isi tagata anu'u le diversity stage aia fa'amamafaina fo'i manaoga mo fa'atupega fa'auau o le fa'aliga se nofoaga mautū mo le fa'aliga fa'aganu'u ma ia manaia togi e maua mai nei fa'afiafiaga a le Polyfest mo tuspasio a'oga e sa tali foi tau iai Christopher Luxon i le talosaga se iuli na tautalaga i le fa'ailoa o le tauatele o le Polyfest i fa'aitulagi ma ia fa'amaoti ai le tāua o le fausia o so'otaga i le vao tagata i Aotearoa ma le lautele o le Pasifika ma ia fa'aloto teleina ai le lagolagoina lea o tagata Pasifika e pe ona ia tāua ai le minista o tagata Pasifika Dr. Shane Retty sa auai le fa'aliga la Spraile lea o le atalanoa i ai ua fa'alia na umitesili fa'atonu o le patia le leipa le Chief Whip o le fa'aolima sa atua ia sa faia le to'alua o le faipula le New Zealand First e le taliaina ma ua toe fa'aosofia e fo'i atugaluga e uiga i fa'amata'u ua fetai ai ma faipule mo latou aiga o le to'alua o le Minister o Kabinete Shane Jones ua ia fa'alia sa u'uina lona tauau e se ali'i sa ava'avau ona ia faini lafoga marita i lona to'alua i le malae va'alelea o Kilani fa'alia Dot Jones ua ia fa'ato'ai nei se fa'aitoga i leoleo i lona fa'alia o le au faipolo kiki ma o latou aiga e lē tatau ona ia ina pua ma faia iai ni fa'aupuga ma ni lafoga a o aga'i a latou tiute ma fe'au masani tae fa'alia ai sa faia lana fa'ai'uga e tautala fa'alaua i tele e tilotilo ai le lamatiaga o fetei ai ma faipule e fa'apena fo'i ma se lapata'iga po taitolua o isi faipule fa'alia le Chief Whip a le leipa Glenn Bennett o le saofia o le au faipolo kiki no foaga lautele o se mea lelei ae e lē tatau ona o'o iai ma se lamatiaga o ni a'afiaga o le afetena'iga e mulimuli mai le vaeaso sa taula'i ai le faipule o le Green Benjamin Doyle e se fa'atosine i luga o auala o sotaiga lautele le sa ai ua nea ai i le tele o se numero o fa'amata'u i le oti sa faia i ai o nei vevese e mulimuli mai lea i se su'esu'ega sa faia i fa'amata'u e faia i faipule ua si'itia lea i le 5% o le 5 faipule sa afetiniaina sa latou fa'alia o lo'o a'afia le fa'ataluā ma le fa'asoe sa 5% o faipule maua ia fa'amata'u i ni fa'atupevesi ma le 15% ia fa'amata'u e faia i sui o latou aiga o se tagata Mexico le faia fe fa'ataua'iga o fa'alau fa'ataina a ulu fale mai New Zealand le visa asiasi e la ititi ane ma le 2 masida sa tilitilo ai nofoaga o matamataga ae le ititilo ai papuipui o le sela a leo o Israel Brabilla tosi ma le ona tausaga sa fa'apoliga o se turisi ae sa le ifiki se laki ina ua maitauina o se tagata e tā'ina i ai masosaloga i le fa'atinoga po le su'esu'ega fa'alilolilo o mataituga a leoleo i ni nai vaeaso i le mae ai ona tulau ele'ele i New Zealand ruafe ma le lufululua o mataituga sa fa'alilolilo a leoleo sa faia i lea taimi le fa'aulufalaina mai lea o le pauta fa'asaina fa'atulagaina o le Class A drugs ina ua mae ona va'aia le iai o le so'otaga ma le fa'atinoga
Tao so pa ia ilo leo ia le poto Prambilla. Ia le tale malo le Ibis. Bachelor Hotel ilo ngaro tonu o kilani. Ile solusu tolu February lo afa mare tolu. Ma mau ele tino I tupe kolu se lau lima sepuluh ape tala. Ilo tonu o se to pau ta ilo nuriuli. Ta mau ai fo ilo na tino le se fulu afe tala ua mai ona fusia ile rubber band. E talonga, ta pato I lalo la kapite to fito tama ta ile Blackburn 730 sila Australia to su ta fito. Ile sua nga champinho le vai ole ta marsanga Singapore le po na polia. Tasi la su talo na fa mautuina. Lo la tu manu malo le champinho awa ole ta marsanga toa. Ole ta bene ole fa ma vai atu nei inisio tama ta ya tu. Ai le to e fa testasi mo sua nga champinho mo le po le ranyo le ta marsanga te fito e foi Los Angeles ya me. Ole alfiai ole Blackburn 7 au e fa pito lunga ni kamera sang paiu. Ole fa solonga masano kamera sanga. La fa pali nai ni sila poleli ole champino kamera sanga ato. Ile teleato la to tongi na ilo Australia leo lo pito tiai. Mai leono kamera sanga le lua fema le fulfa le lua fema le fulima. Pa kamera sanga sa manu maro ole Blackburn 7. Leva piapi ai sa fai na ya Australia kamera sanga lua. O au e valo pito lunga. Il fa solonga masano il tamarsanga o le ato wivi le vai o le tamarsanga I Los Angeles e fai le masano fou e iese vai o tina masani o le alie tau sini o ai o Risi Pori Lane Kelsey Genetti Teresa Stefano Diz Falefanga ma Alena Saili o le amisia ma le tamarsanga a o wai le lato tau la inga o lato tilke o la kapite ke smalilima isa tau mo faina ina iao fia ile au mor pui o champino rei por langi ile tamarsanga te sanga nei ai Jojo Mila o Stacey Walker o le ani liu le laka pisu malilima pe amai ali tamarisanga I Los Angeles ai o Michaela Break o le ani liu te alo liki i le awa yaki le awa tama time ali Warriors o le whatulanga no au tama time New Zealand o lo tulanga mua New Zealand le lua ti Australia forani le tulanga tolu kana te le wha Japani le tulanga lima Amerika i le tulanga ono ai o le tamarisanga awari o stola ai mawhiti le champini Singapore ino man mara ya Kenya so nga champini lusu tasis lua ofitio lo tunanga lua ya Argentina ili tunang momoa se pani el tolu fa Africa so te frani tunang lima Australia rono or fa wawore tu ai ngota alo mara Pacifica saya ya na talo ngai lu mo tu nei wala to omina to se avai o ila to se awe on fa to ila reina ka mo tanga to para Pacifica ilo la tu malai fa lo tu fa le North Shore le zonai ta to su ye pio la tu talo ile afalo na lua masasa ina le Warriors pasu lima lufalu tali tu sai mai sala tu fato ilo lo ina le Crusaders va de mantu mosi te momua pasu lima lus river dar malolongo turi ai mai lusu tasil fetu ai sa tu te liwane le au afalo na lua fa no ko seals line score ale Warriors fa mau ina mo te momua ia se so ola tu ta longa manu malo ai ile super kapi o le po ia feleti sa e tau fo e fa tolu na ia ti koa mari mataita ina ile toe fusu mai ale ta alo mona Pacifica ile mai ai o a dai ile tembo le malo longa ne toe ina ia toe a mata le lei ta alo malosti matutu mawai ta ia longo ile television Sky Sport se fa longo na fi tele le mau na malo o ta ua o le aua ve ma se ainga toe ma fana le lei le ma tanga o le kapteni ali tavea ta ta ua o le tofo e sumalie ai batino le mau na malo ile mai ai o le manu malo tele le Crusaders il vai astu man ele ngata sa ia fa fi ina tele ile au ta alo an tamta al talvo fo ai sa ia fa te ia foi le au ta po e mona Pacifica sa malo a o fa lo tele malai pa dia fa ia o fa lulu fa lo ngata manga o le fa le leo sa la tu lifi lunga le ta alo leo ile afalo na lua ina o filfilia il ton o tali foi tau nene fai a onga launa kapili kere Kangaroos Australia mea maninga ina vai asto le lea mautonu ina wari ai ane o le tamata alo mata ina Australia ma le Brisbane Broncos pain ass e fa ao no kilo ele liu ya samo e talo ai debuti ai o ass ma le ispitu pupulo ar kalapo le Titans kino fa sua ma le aui o kilo ele liu e ta alo mo atunu o la tupuanga e talo ngfava malo o ass ua mai alama na talo moni sila o le tau le lusful lima tau sanga sampai na ta alo mo Samoa i tau ala tu lon tina ta vai le pu e no na ta mani mi tanga a o ia fa le fu o tanga vai Samoa au tafur bala ile mai ai le talonga
Ta manu malo le Broncos di le West Tigers i le Paul Stonai a Ostamina le manu malo mo na inga. O te mei a fai nga as ma fastu ma le au e almost a mo. Ma le atu ma la ma ona ma fai ona ta alu mo la Austete i le ta stanga le State of Origin. Ai ole ani di mai ole mata o po toi langa ai fela fo inga e winga i tula fono sti o mi ai le ma fai. E tangata ta alu i se o fa malo. Tala no ai le por kalame le Fox League. Ta whaari ai ar whaia onga le Kangaroos o iei nei malmaninga. E o la vai le vai ango whaia onga na tūtira luma. Mai e tā wai, o se vai aso le mautonu i tamata alo. A ia te ia malan tūtilo iai. A whaia te whaiunga te tamai mana i ta alo i se tunu olun tupanga. E nate le tā whia. A wa o ia le whaia onga Australia, e mito le Australia. E nate te wavea wharefu Australia. O as, e ialun tupanga sa moma Australia. Ma ole a wala lava le nā. O ye nei, te laka pi, i aso nei. Io tala nao na yaso, mai or whai unga e fwoi la le nao na nei tau tuatu sa atu i au kila ni, i au auri te tasi, io no nisa swinga o yeri ngā solongo le nei vai tau, te ia toi au i a fwoi la stesi teimi ilu manai. E va toi lawa le whaftai lo tari o nei tau tua ilo mok, tamalo lawa, pa malu lua te fwoi, pe a yesu tasi. Se iuli umalau le nei, manuia le tunu, te fia lo waso, so i fwoi. Malo soy fua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo, se ki a Radio Samoa.
Siu whangamalina le kalapulakopia le tamauli mai lo jeli sala whaimala whianga o sale lo longa o vi inga lavo le tua e vain toi tātou polkalama whanga solomoli antulanga ngā whaaptai e le sunga ia se yuli malau leifi ia moa tātou talafou e peore e whaafonga atiai o le so e whaamutamaila na tautua ia peore masini ia I tātou tala ia peore au tātou le tulae tasi ia ma le tulae lua ai o le aso hantai au o le whawawina, inisi fo o tātou tala, e pe i ona tautua I lava le sunga ia se uli, ia mo le leitio New Zealand Pasifika. Ia mo le antuele whamalo, mo le tātou maafutanga ma le sunga ia se uli. Ia mai le nātou sanga, o tōra I antu o mai fo I le leitau sanga, a tonu se aso mua, ia ona toi whawawina le o le tātou whainga pa. Anga ai toi whafunga i tala, e pe ora au nātou leitu lai tasi pe antale lua, I le au li dei. Ja, tala fanto il tina ya Selina Siosi mala ingal dia wauli tanya leli fano o le tina ya Sina Leo alwantua ya Selina Brown Queenie Savelio Ronnie Tuli tu inga mala before ya tana yona leo so ya Naima ya le fionga ya Leot ya voilà Charlie Thomas mala inga le mau tomida e vai malo le soi fu va te amo sa mala inga I dai me poni to fi o to malo to io ya nga fa ka di la kuska mo used to la kai fo ko de man malo ina le storm polonga le pena unas malo le soi fu Simona David to timala inga lo mau tomida te koma I Washington I America ya va taile fa te sibai le fo I vainga o le vote ya o le se o vai mo tu te mi po la valta tu tem ja tono no e sile fia I unga o talonga le vai unga le vai so le se vai tu nei talonga mo le of tau ye le Super Rugby Pacific lo talano tu ai stemi ya tanto antu le la kapilik ya sifi le po matai na malono ai le rate ai se fulu malima ile lua se fulu malefitu ja lua lima lua fitu ile se fulu malima o le so ne ile male talonga mata ina le moana Pasifika male warranta sa e ala no fe tu e mata ina le talonga le e sile afa mua e sile menen tu pule afa moli ole talonga ina wa toi suya tu tonu fa le le moana Pasifika e sir ko nga merenga ba ye ska mo Joseph Suali I male warrantas ile afa muli le talonga moana Pasifika fa se fulu malima ole warrantas e lua se fulu malevalu drua ya wo le lo le drua polana me wo tu ava noi fua ya crusade toi fia mesto ino tikto sunga la o down the leila villi mega mai early vomo ya sa ngo ia we fia o malor ko ma ioi ave taiwa mawasi ava no ia toi fo I me ala to tamatuai e toi ta alo lantua e ia ele man losile ia la nga fosi ka alo wa ki de nga umi de e manu ai nei tama ale jua sfulu mal fa Crusaders tolu se fulu mal tasi ja ale ta longa le se voi afol ta longa le blues mal Hurricanes ma losile Hurricanes le afu mo ja e toi fo I me le blues le afu mo tasi le ai na manu malo e se fulu mal le blues ele se fulu mal van ale Hurricanes e pe on sound no yele fionga yale o pepele holding ele lo po le anmen ku pu le vai Apollo le di nga Apollo le au le Hurricanes yo sa ka wanga wala au mai wa ku se sia ale po uida e we kom vai mai di le sfout ja ma lo si mai le fai ngol neve ya so le la sound yo ja talonga la le Super Rugby Pacific ile fai ngol neve ya so as for regular Hurricanes male Crusaders ele ostalong fingo fiele mole awale Hurricanes as tonai ja ole Waratahs male awamatai ja ole ile freely lava ile afolo level po ele the winga le tali malo ile Waratahs ile Chiefs ilona malai nai New South let's say as tonai ile van so afolo file if you feel on winga nine no fiber stadium oile no ai entole foi I Eden Park il da longa le talimano ile blues ile moana Pasifika ole Highlanders le ole apingi maledrua ya le Reds ole afitawi male Brumbies ya da longa la na le Super Rugby Pacific ile fai unga ole nei foi ya so va talavantu ya fo ma seve
arona sila malanto o whainga luenga kasiano sa nelewa pe fo ia sinifili toile ya fa taile ma mai na i Aberdeen Washington i America fo malo lo fa yo fa ya malo fo il fa malo singa luenga yo tilo na fa malo lo nga utola sa O Samoa o le atunu ua mai o na tofi. O le la au ua mai o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai o na saili. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame, i afi o aso lua ta itasi le itu la e valu, i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasausaunga Samoa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima i watolu amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whiawhia whawhira i tātua tunu, ma i tātua polkalame o la retoliola, ia i le amatanga fo le aso, ma lo lava le soifua manuia. O le momua le peteru, o le mata upelua, foi upelua e whapea, ia whapei o tama mea, whatoa whanau mai, ia nau outou i le sua susu e le suia, o le upu, ina ia outou tutupu mai. O le upu mo i le aso le nei, nau i le upu a le tua. Wailo o aso nei, e le o toe to tele ni tangata, e fia e whaitau le afionga pa ia le tua, po le tusi pa ia. Auna ua tele atu mea, ua fia tangata e whaitau atu, na ilo o le tusi pa ia, onu manatu nisi o le tusi pa ia o le kusi ua leva, e koe i se tā ua e whaitau wai. I le tausanga e lua afe ma le valu, tausanga ua se furu mantupu nei tausanga lua afe ma le valu. Sa te bantua sa watu i New Zealand sa whaalongo i lungo le Radio Rima Kerisiano i New Zealand i le suenga sa whaia i tangata Kerisiano New Zealand no New Zealand lava le e i meo tangata fo i Kerisiano e whaitauala o loo whaitauala tutuspa i Yasleidas e umai whionga le suenga e na o le tolu se fulu pasene Kerisiano i New Zealand e whaitauala tutuspa i se aso le vai aso. Ai o le fitu se fulu pasene o tangata Kerisiano e le whaikaua le kuspaia. Paual mea na ona latu talitonu nga whaalongo o le tuspaia o le fionga le tua ai le kaikai o nga whaikauinga. Te manatu fo i whapena fo i Samoa. A whape whai fo i se research whapena i Samoa. Ke lo Samoa o le tunu u Kerisiano. Ai kade e le tele fo i ni tangata Kerisiano e fia e whaitau a la tuspaia. A tonu o le tele o tangata Kerisiano ua tele tangata e fia e whaitau a la telefoni. Vai so se mea ke alu iai ke vai koe o ilo makum ko inga ke vai kua whaingange salu telefoni ia. O isi foi tal tangata isi to inama ua makua sili aku le kai me whaalu e whaitau ma study ai me foi o tusi whaalu penga o tusi ngafa wha Samoa o kusi me foi o tala le vavau Samoa ua tele aku me le kai me alu i le sa i linga o ngā kusi i e malekau mawhai
e moi le po ma memu e a o uma me fa sa mo nga mala unga fa sa mo sa fa matala le sia o fai au le vai so le te dei ma ko sa ia le sia so e ai le fai la mai longa tu la to atu no ingai fa sa le anga se ngu fa sa le anga ke le ta o tu le no o ma liura to ina al kula fale le ole ole ma ka kia le anga no ala unga I longa fo I lona tu langa nei lo ngi sa vai ele ai se mea ele lo ele to ina ole anga no o so tanga ngafa fo ia yaso nga mua o kala le babau ala unga o so upu fo ko inga tau tia ngo fa longo ia tau tia le la unga le to ina fe mai lan fe au le ngo ole yaso e ma liu sa ia ala unga fo le to ina le ka kia fo le la ia fe mai uma loa alu loa fa ia tama ke lo o mo o ai le mea lo fa ngai ke kala la le fe au fa to ina le ai fa liu mai ko inga fa mai o sole ke lo la sunga fa venga o le ke mo o mai me awa o le ke mo o ku le mea nga ile upu mongi ngai ke la mai awa le mea ke la mai o le upu mongi e o la il te ngata fa va a upu ye ke fa longo mai le ke la nga le ke nga o ye nga o mea pepelo a me ye fa wai pai o le upu fa le mo a fai walu lo taimi la unga fa sa mo o ngafa fa sa mo o so kanga ile me male me o le ai se me ke le loa o kalo le vavau ai lo wo langa mai mau ele o se me le anga lo wi lo singa me ai a fai walu lo kai me ka wa o ai me nga ai misi lo taimi le fionga pa ia le tu ke lo me kupia ele tupu lo wo langa fa le nganga e loa e kanga ele ngata ina le tupu lo wo langa fa le nganga ai le mafai e kusi fa lupenga nga makusi le mavau makala le mavau o nga ave ai oe I le ola e fa mavau ele se ola e fa mavau me nga e nga ka ngei le vi ia o tangata I lo I lo me umo le nganu ai le se fa mavau ke mawai so le upula mo oe le aso ngei fai mai tala ale apostolo Peter fai mai ia fa pei o tama mea nisi upu ia pei oe o le pepe faku afa ngau mai le ngā lala ma le ngau le sua susu o lona tina ia fa pena lo ngā lala I le upu o le tua wafai mai e tutupu ai o tau ma tutua o kou ma mau ai o tau le manuia e fa vavau le tua fa fetai te le lava lo walofa e ala I lau upu e foa I mai ina ia mau e matou le manuia ma le ola fa vavau fa fetai ona lau tuspa ia vi ia o Yesu amen.
Samoan Full Gospel Pentecostal Church I Weymouth mo le pese for my fit to lai mai lo wali I yan te au ia pe o I mātou fo I nei wa mātou ngā lala I le fia ai ia tau lunga anto I le polokala mena o le arito leola ia nei te usi se lau mea nei wha mua mua ioe au mea nei whai tau au mea nei wha alu vale ai lo taimi awa lua kulunga ai fai lo fam singo ele fa pe mai ya se ya mai ala ka ko yo le ngai maranga up to the sungal fai ya pastor Rafael Copa o le Assembly of God le fianga lano le monteli sala fai o fola ia sa o talanta mai sol le pato no al dama e na o tanga tafu ile le o mala mai le fa wingaina o le sound nga male o fola le vaingo la wot o le fe mele tal va ile me na fa mo ele va pe vo yanga ngi kusi fa lu penga ba ai pele o la telefoni nai avea ma fafa ma avenga ma mafa iante oi ben tua sola il temile ini telefoni fi avia o le tele o lo ten e ma fai ona fa avno e fai le mea ma le mea wale dente o la wale vanga sa fai ngai ka me kirka vale ala fa mai la ko kat ki kia uma ki kia uma yo ya lo de na wandu ta vale ai le faia se lotu yo o e tango o il tamama o il tina o ele am ta vale o e tango fa se lotu pe fa le fa nau pa I busca ko lo kupe ai le ia lo se ta vale mal to fale yo o la te mul na fa se lotu o e mana tua si pela na pole lotu tono le ta vale wa ave uma e meni u teknolosi fa ni una po le tele wa tanto taimi yo e jale me wa e fira nga kala li funga mo alanga vo leva ai yo mata yo o leva ai yo mata ona o no fo le ma u fa pe ta lo fai o le memo mo o le teknolosi le o le telefoni o se mea le tele awa ana le telefoni fa avea I fa popo ye mal wifi o le internet ele ni tanto video calls e fa ona file temple dei o se mea le tele ai pangale wa te le ai mal temple tangata wa fa mai ma wa ilunga nei o lo na fausia ina ia ma fa ona fa fingo fief so ta inga o le wala ma wifi ma talanga o le wala fu e fa ali lo fi galo ya ai pangale si wan tanto fa nga ina se fu ile na sambo a tudu u mole na lolang o lo ola ile menta o le social media ya ole na ya antu wi fo la ile fa na wa onga la mongi ya kimbringi ese fu ile mana mala motomitia onga ile fa nga ina o le social media le temple nga me social media li vonga mo Facebook Instagram o le TikTok ma le ke lo isi mau mea e leo mala mamanga fonga fo I tanto matua ai va pe fion fo il tamiti ti se lo tono le taval pe a fa ina lo wo so tono le taval ko e ki mana wa kanga ke maka le ai se tekmi te fa pe anto ele fana ia o angi ka ko mea o ngai fa ringi ia so le a onga ia pe si on ne fa I vo tanto tal sina o le anso nei fai lo tuai oi rat ken bun nga fai la lo tu tono javal ya u mala fa wi ngai no le sound nga sungal fai fa le ni vai ngola o lo fa pia fonga mu o la nga me ke fa mo ngai lo wola o ka mo esko inga bo le me nga u fai ha lo loko nga ye malo malo poko malo ka mai ai wa nga loi oi mo mi ni me tanto te ai o lang masan safoi ama au siese se me foi le sa au na wa ye yo na mo le fa pela tan angale ya o la kalanga sa masan fa ana le ya e ve le vai tele na mausole
Ai te iwa mo o mai le fa ngol tau sangan se vai tuni. Walu walu lo malo sio fa longa ku. Sele. Ere ia ngakar malo sio ka ku. Nanga ka le fa ka wanga wa kulan koi. Mo ko fa ku sul. Si Maria mai lo fidangar. O e sile me sio wakar. Koe a moi lunga ora kire le mere wi. Yo, le lava o malos. Ya ona tanti ele fa pe na Italia ia ma fa wau ia ngal we. Tute ma fai va lo Filip. Ona fa na wi telina na le tal. Le ni va ngola ne te vu va pesis. Me o le va mi le anga le ama le. Ni ya. Le se signa mal mo tu o la ngan na fi. Ya ila to fu ile no to eva tu le fine ile fa au. Mai langa o le finga nge ia mama. Ele muskala le fa longa foi. La kuskusianga kai lungol o le ngo. Lungol pala. Man ko e foi rum. O le yumala uri ia ngo. Ya, e fa pedale ni yola e ile aso ile le yai. E foi ile aso e fa le tonwa. Ai o fa te inga le uma. E tagla mua inta to mantu ton. O tanto ai. E le va pese ia lukam kiki da onga. Yo. Iria ia amantantu le fale. Ia le tausinga, le aputina, o la te wola. Tupu wai. Awa le mea moni ai. E le umia e whanau atu. Mo e sir ko inga karangoa mai le whana. Nā lu atu nei le tausanga nei le o ngai tau le tauta. E o kura kausanga fu, tole. Ngang kaungu umea sa ma li poki. Io le skausanga. E whanau mo e se furanga kana. Ia wa whāntau sanga leo, e wha whunga. Bo e siana mera ukarangoa mai. E o lola I korisi, a matalona le toi fitalo noa mai a tātou. Langa fu e o laua alu I runga tau sanga le tamititi. Wa e se foi le mea, la wa ave iei lana whaambomo. Ianga, na mtati antu la vea utafa e pulea stafu ne, ila na olona sa, wa ia se siu kako uma. Ma ia se juka ko. Ngi ke o se sere me na avela fa momo. O mana mie o e po se lo a inga se so ani tau fe malanga inga moni usila. I mata au po pe o le vaita mai no fa na po ngaluenga. A fa ia lau tali o le yoe, fala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma o silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o sosoani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Wa ye nei la le Bluebird Lumber and Hardware I Mangile. A wa wha taumolo a inga I Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le telo o loa ese. O whatau umai mawhaiona tatongi le tātou ofisa I Mangile. Ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le o lua tasi lima ono tolu fafa. O lua tasi lima ono tolu fafa. Pe I meli le info@tlmarketing.co .nz Moni si Whamtalanga. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Ole wa tue vanu mala fawidu tun tala wale tulai lua tala lua wadatu tātou tala. Maia se yuri wala ulefi pere whafungati le tulai tasi ile awo ulidei. Fa silanga le tonu mai le tātou fisa mo lo si le fia o le tusi o le vau filifili anto ai le tusi o le songa. E wadi ngalo sa lo minga o le tusi o le songa fa tasi ma le lo minga o le vau filifili. E mawai fa le penga o sa mo I sifo tutuila mamarua. O nisi o tala tu o sa moa o ala ngā opu o le matafa I o le matai le whainga o wha lawe pe o wha I poiponga ma liu le o siusinga o ainga fe sila whainga o paolo o si I wha aloalo whalanginga o e kālesia ma le tele o le ngangana o wha aloalonga. E na o le fitu se fulu tāna le tau. Na lo visa le radio Samoa I le tolu pān tolu ono Hobel Avenue Marukau e maua tuai sau lo minga. Morisi whamtalanga, warang mai le tātou fisa I teimi whainga aluenga, I le lua ona lua tasi lima I watolu, lua ona lua tasi lima I watolu. Ia, pe
Tinga iane I le tātou penga te whailangi o le Shop Radio Samoa.co.nz shopradiosamoa.co.nz ia ona whai mai ei leo lau oka a mantu sa o lava pe kiliwa sa o tu lava lau oka I lau mauta po o lau lawa I so se antoro o loo e hau mauai ole tasi nao tātou whaalinga lau tonu waile ni vaengo la woli wala vale long pui li o le tātou taru whaatalawa antu ia tua sao malai inga lewa tomei nai Brisbane au se talia onge silipa ai ono soloi sina leo ma oi male silei se ali I mali toa Sam Ripley o mama wa befo ia loloma to e lupe vai to a fono ti ia mo to umala vale ma to vele divango leo ma lo la vale fai le faiva ma lo le fa ma lo si tutte ma faiva no filipa pe ora ka pati ia mi se foi il sam ia to stimulate to ma piki mai le fa na wa onga ile tu wa yo onga a feelinga a inga ki ka fa or ngi yo Samoa e kupu le ngaka I longa inga
Se for mali da le punia lava aman le pese le polyfest le to amavai today. A fi telik ma wala o te lenga o ai fo I le na ia po le fa tulanga na le o a onga. Le na manu malo pe tu fa tasima ai ya ona fa fonga le mila ia le tanto na o te lenga yola o winatu. Ai ola fa pele na winatu le breakdown. Is het ding mi la o le ya wala vale no si le fia fo. E lo tu pa ia malo tu malo fa malo tu fa malo tu fa te tu ma tua fa now ya o pulenga wa onga ma fa ya onga le santa pena mi antono ni siwa onga te pena mel tu sanga se va today sangwa love male nei fo tu sanga le wa mai ya talo sia e mi se lava onga ia na la tongi o le a mosin ko wa ya mosin ko me fu le o se break mosin na ta fa onga le dit ya mo le tau ti ngai le fia viaso le wa mai atu ile tu fanta singala o a onga atu mai tai o le falling by o le na tu tolu wai ya le onga a Kelston Girls College ile au te linga na o a onga yoi o le au te linga o a onga atu mai tai tu fanta singala o ai tu tolu Kelston Girls College tu lua le Auckland Girls Grammar School. Ya ai tulanga mo mai le onga a Macaulay High School. Ya malo le tapua ya malo foi le foi le favor. Ele tu pauli ole overall a onga ali. Ole tulanga tolu o se mai ai le onga a St Paul's College. Ole tulanga lua o De La Salle College. Ya male onga o Champini ele tu fan singa ole tu sanga ole onga a Sacred Heart College. Malo. Ya male tu fa singa la le ding o co-eds ya po a onga ye ya te tai mali o le tulanga tolu Papa Toi High School o le tulanga lua Avondale College male tulanga mua o Manu Rewa High School ya fa malo le tapena ya malo fo ile on sai mato now le imagine fo ile ya now le tang ma fo ya o tole na fenga i matapenanga e leo se mea whainga ofi e leo se mea fui e taunga ofi ai malo a whaifo e le i lau tongi ala ni tausanga e taunga whai mai e le nā tausanga fo ya e wha malo te le lava i mātua ya e mise na yalo ma nai whanau. Ia, whamao atu whafonga mua le, tau tua wholi nei tūla o le auli whaatalo whaatpo tāpua inga le tino. Ia wā whoi nei tala mo lau whaafong mai tala tumua. Le i le leini o ngā lau waa le manua nui le teimi sāngo toi Samoa. Tālo sanga malo se le Polyfest tu sao le pāre mea Christopher Luxon. Tā longa, i le kao fia le whaia o ngā kangaroos Australia, ia has, pe ali liu e talo mo Samoa. Whaafong mai am, le whaalau te lino nei tala. O le au waa, o le taitai fita, o le vaa o le fita le Sambia ni sila le manua nui. E le leini a latu wa onga mani whaate inga mani vaa. Sa le iai se le leia whaiele ngā ruenga sa taula ia e whaati noa le taimi. Sa ngoto e le tala whaata i sautia upolu Samoa. O ni tūlanga le leia o le au vaa, le vaa, ma le fita le neivi le waia. Sa maito ina li ripoti o matua i whae tio ina i e le wha mastonga o suestoenga. Sa whaia le ngoto le vaa le masino ke topa. Sa tupu mai na watu e ulina le masini whāton tonu pole autopilot. Ma le ma whaiona li liu, o whaasta o ai le au. O le safarele te ruai sa wha matu ina ile li poti o se suenga le wha masnonga, sa whaia ile ma ta upu. Wao fia i fo ile li poti. O wha amtalanga tisisia o le tūlanga ma ta utia, sa iai le apo sango to le vaa. E au fia i ma le longoina le kapteni o le au vaa, ile au vaa. E paule au wale wha o le tiai, o le tuualo o le vaa. O le manua nui, sa whaia se sa ini linga i ngā tai whale a le hydrographic survey, moa au, a ulumana i ripono tanga tele a tai o malo le tau pulenga, le sa tari malo i Samoa. Se suenga sa le ile leo na wha au penga ina i le au vaa, ma le vaa e whatinoai, i le teimi sa o so i lungo le au. Ta ua le repoti, sa le eise i lungo le vaa e lava le qualify e whatinoai se sa ini linga, sa tuu ia e whaia, ma le vaa la waia, sa le ikiria mo le ngā ruenga. Sa mawai, e le ilava te ngā te ilunga o le vaa e mawhai o na whaia se ngā ruenga le lei,
i le whea wa i le whatinonga o le vai o le va, e vao i le wha au ngase, ma le vai vai, o no le umi, e taula i le whai o le asai linga. E se mai ele tō whāsu malili mo tanga te ilungo le va, o le lua se fulo isi o tanga te whai ngā ruenga, e le eise le le ina ngā ruenga, i le le lava o whātiteinga, e awa awhiai maise u mia to whinga ilungo le va, e au noa le mare patoa o ina, ai po le kele o le malamalama. Ta ua foi, o le tangata sa iele wawainga o le va, le kapiteni lea, i le teime o le whaala lave, sa whaatosina esana na mawhau pau po le distracted. Ta maua i le whaamastonga, ta whai masao, i le leo sona iloa, i le tūlanga o le mea, sa te pomai. Ua whaatūlanga ina o le whaalinga o tūmanga nu whaapolentia o ngā maururua pito te le i le rulani. Ai o le ASP Polyfest, e whai e tau sanga rei tasi, e whaatamo i le āwha le whaatupenga e te tawana whaatamo e ai. O le sao noanga tu sao le alta mai tai whaatonu o le ASP Polyfest, le sunga ia se Yuli Terry Leo Mau, i le ri pare mea Christopher Luxon, au awa ia tu whamarantuino le rimas putu sanga o le wharinga le vastuai, le sa whamai ai le stonai. O Luxon sa ia se sia le wharinga ua le nao se awa noa, o se pu e ngata. Ai sao poi nai masino fo sao luma tu sao iai, le tau sanga mai ia se Yuli mo le langolongoina whai umia le malo i le whamoe moe. I tai mai na matanga ruenga wa onga anga nuu matanga talo tele e tu fatasi le tar sanga ai o pesili wo ye nei pe e ala nga to wide Polyfest ona fa popo se langolong ba malo ai po le afo ile sila sanga o le ai nei o se temi ta u le sa mo se yu le tu sa o le tar sanga ya lakta ta ya longo yai e ulama ina fata mo e fa linga le afo tu pe fa alu ta una fata mo ai ai o lo uli lava le lato sa turuai o fatu o whanau ma tu pulanga talvou ma o lato ainga o lo mana na o e wha wau i tausanga te tasi pari e se yuri o le fata whawhia fia lava ia Maori e toa tele atu i le whaaringa wao whawhia fianga au tua Maori a le te matatini le ono suma le whakulupu whawhia fia sa whawhia fiai i le vai aso mawai pea whatusa tatu i le matatini a Maori e na o le lima suma le lima kulupu e whawhia fiai tai alongo foi le parmia i le wharingo le tusinga nei e fitu a onga ta a wai lua se lau iwa sutas kulupu whawhia se lau se fun mareiva kulupu mai lea o whainga ta whawhia i whata whawhia whapitoa mo whawhia nga aisi tangata nuu le diversity stage ai a whaamama whaina foi mana onga mo whatupenga whaawau o le wharinga se no kuanga mautu mo le wharinga whanganu mai a mana ia tongi e maua mai nefa fianga le Polyfest mo tu spasio a onga. E sa tali foi tau iai Christopher Luxon i le tarsanga se iuli nan tau talanga i whailoa o le tau o telo le Polyfest i whai tulangi. Mai e wha maoti le tau o le fausio so tanga i vao tanga te iau te roa mo le lau telo le Pasifika. Mai e wha lotu tele nai le langolongoina leo tanga te Pasifika e peo na i tau ai le minsta o tanga te Pasifika Dr. Shane Retty sa a wai le wharinga la Spraile, leo le atala no iai. Wa wharia no mita stiri whātono le pātia le leipa le Chief Whip. O le whaolima sa atua ia sa whaia le toa lua le whaipula le New Zealand First, e le teriena. Ma ua toi whao Sofia e fo ia tungunga e winga i whaamatau, o whetea ia e whaipule mo la tua inga. O le toa lua le Minister Kabineta Shane Jones, o ia whalia. Sa uina lona tau au e steli sa avau na ia whaini la ponga marita i lona tō lua in malai vale leo kilani. Wharia Dot Chong, wa ia whato ai nei se whai tonga i leo i lona whalia. O leo whai pōro kiki mau la tō ainga e le te tau na ia ina pua. Ma whaia iei ni whao punga mani la fonga a o a ngā ia la tō tute, ma whi au masani. Ta e wharia ai sa whaia rana whai unga tō tala whala wai tele, e tiro ai le la matianga o whate iei whai pule, e whapena foi, masela patainga po te tolua o isi whaipule. Whanea le Chief Whip a le leipa Glenn Bennett. O le sao pia o lau whaipor kiki no whanga lau tele o se mele lei. Ai e le te tau o no o iai masela matianga o ni a pianga. O le eftena inga mun mai le vai asu sa taula i ene whaipule le Green, Benjamin Doyle, i se whaato sine lungo o wala sota inga lau tele. Le sa ai o neai, i le telo sinu umero whaamatau leoti sa whaia iai. O neve vese mun mai le si suenga sa whaia, i whaamatau e whaia whaipule o si tia lea, i le iwa sumar paseno le lima sumar whaipule sa fstingeina sa la to whalia. O lo o a fia re whaatalu amar whaastoi sa.
5% fai pule maua ia whaamatau ni whaatupevesti, ma le 75% ia whaamatau, e whai e sui o lātou a ingan. O se tangata Mexico e whai a whi whātua ingo whalau whātaina, a ulu whale mai New Zealand e visa asiasi, e la i titia ne ma le lua masida sa tiritilo i no whanga o mātamatanga, a e le i tiritilo i pāpui pui o le sela alio leo, o Israel Brabilla, tausi malon tausanga, sa whaaporingo se turisi, a sa le i fikti selaki, ina wa mai tawina, o se tangata e tā ina iei māsta salonga, i le whātinonga por suenga whālilo lilo, o māta i tūnga leo leo, ini nai vai aso e le mai aion tūla o ele New Zealand ruafe ma le rupurulua, o māta i tūnga sa whālilo lilo leo leo sa whaia, i lea taimi le whauru whare na mai leo le pauta whāsaina whātulangaina, o le Class A drugs, ina wa mai ona wa aia le iai o le sootanga ma le whātinonga, sa oso whaia i loa leo leo i le poto Brambilla, i le whale tale maa lo le Ibis, Bachelor Hotel, i lo ngāru tonu o Kirani, i le asolusu tolu o Februari luafe ma le tolu, ma mau ele tino i tupe kolu se lau lima sfuru ape tala, i lo tonu o se to pau ta i lo nuri uli. Ta mau ai fo i lo na tino, le se furu afe tala ua mai ona fusia i le rubber band. E talonga, ta pato i lalo la kapite to fito tamai ta i le Blackburn 7 tani sila Australia tosu tasil fito, i le sue ngā sampini o le vai o le tamarsanga i Singapore le po na po lea, tasi la su talo na wha amautuina, lo la tu manu malo le sampini awa o le tamarsanga atoa. O le taminei, o le a wha mawai atu nei, inisio tamai ta i autu, ai le to e whatastasi mo le sue ngā sampini mo le ipo le rangi o le tamarsanga te kopitu, e whai e Los Angeles ya men. O le Alfiai o le Blackburn 7 au e whāpito lunga i le tamarsanga whaiu, o le whasalonga masani o le tamarsanga, la whapali nei ni sila pale li o le champino o le tamarsanga atoa, i le tele atu o lato tongi nei lo Australia leo lo pitoti ai. Mai le ono tamarsanga le luafe ma le rufurfai, le luafe ma le rufurulima, paa tamarsanga sa manu maro le Blackburn 7, le ma piapi ai sa whai ina ia Australia i tamarsanga lua, o au e valo pitolunga, i le whasalonga masani o le tamarsanga, o le ata uivi le vai o le tamarsanga i Los Angeles, e whai le masina fou, e eise vai ngau teina masani, o le alie tausini o ai. O Risi Pori Lane, Kelsey Genetti, Teresa Stefano, Diz Falefanga, ma Alena Saili, o le amisia ma le tamarsanga. A o wa ile lato taula inga o lato tilte o la kapite ke Smalilima, isa tamo faina. Ina iau fia ile au mor pui pui o champino nei por langi, ile tamarsanga te sanga nei. Ai o Jojo Mila, o Stacey Walker, o le ali liu le la kapi Smalilima pe amai ale tamarsanga i Los Angeles, ai o Michaela Break, o le ali liu te alo liki, ile awa yaki le au te time, ale Warriors. O le whātulanga no au te tai New Zealand, o lo tūlanga mua New Zealand lea, lua ti Australia, Ferrani le tūlanga tolu, kana te le whā Japani le tūlanga rima, Amerika i le tūlanga ono. Ai o le tamarsanga awari, o stola ai ma fiti le Champini Singapore, ino man mara ia kini al suenga Champini lusu tasis fululua, o fiti o lo tūlanga lua ia Argentina, i le tūlanga momoa, se pānia le tolu, whā Afrika, sau te Ferrani le tūlanga rima, Australia le ono. O le whāuaua le tuai ngō tālo le Mara Pasifika sa ia ana tālo ngai rua o mawai atu nei. Wala tō awina atu e se awai, o i la tō se awe au na whātō i la roina le kāmara tāngara tō Palawhi Pasifika. I ro lātu malai whālo tō i whale North Shore le zonai, tā tō e sui ele kia o le lātu tālo, i le āwhalo na lua, masasa ina le Waratahs pasu lima lufu valu. Tāri tutu sai maai sa lātu whātō i la roina le Crusaders, wāzelu mantu, mo se te mua mua, pasu lima lufu river. Dar malolongo turi ai mai lusu tasil fetu. Ai sa tu e taliwane le au le afalo na lua, pa fao no en kolosiel line score, ale Waratahs, pa fa mau ina mos tai momua, i le so o la tu ta longa manu malo ai, i le supala kapi. O le pou ia feleti sa e tau fo. E fa tolu na ia ti koa, mali matai ta ina ile to e fusu mai le ta alo na Pasifika i mai ai o le avai. I le taimo le malolonga. Ne to ina ia to e amata le lei, ta alo malosti ma tutu mawai. Ta ia longo ai le television Sky Sport, o se whaalongo na fia tele le maua le mana malo. O ia tāua, o le aua a vea ma se ainga, toi ma whana le leile ma tanga. O le kapteni a ari tawea, ta ia tāua ai o le tofo e sumarie. Ai pa kino le maua le mana malo, le mai ai, o le mana malo tele le Crusaders il vai astu man. E le ngata sa ia whawhia ina tele, i le au tā alo an tamta alo talvau fau,
Ai sa ia whaafte ia foi lau tāpua e mona Pasifika sa malo a o whaalo tele malai. Pari e whaia o ngā whaululu whaalo ngā tana umanga, o leo whaale o leo sa la tau lifi lunga re ta alo leo, i le afalo na lua, i na wa whirwhiria, i le tonu. O tali poito nene whaia o ngā launa kapili ka le kangaroos a Australia mea maninga, i le vai asto le le mau tonu. I na uari ai ane, o le tamata alo mata ina Australia, ma le Brisbane Broncos, pain ass, e whaao no kilo e le liu ia sa mo e talo ai. Debuti ai o Haas, ma le ispetu pupulo le kalapo le Titans, kino whaasua ma le aui o kilo. E li liu e ta alo mo atunu o la tupuanga i talong whawa ma lo. O Haas, ua mai alawa na ta alo mo ni sila. O lea tau lele lusful lima tau sanga sa mwhana ta alo mo Samoa, i tau ala tulon tina, sa vaia le pu e nono na ta mani mi tumitanga, a o ia whale lea le fu o le tanga vai Samoa au tafpur bala i le mai ai o le talonga, sa manu malo le Broncos di le West Tigers i le Paul Stonai, a o Samina le manu malo mo na inga. O temenei, a whai ngā asma whasua ma le au i ta alo mo Samoa, o le atu mau lama o na mawhai o na ta alo mo ala au stete, i le te amonstanga le State of Origin. Ai o le ani ni mai o le mata o po toi langa ai e whelafura po inga e winga i tula pono si o mi ai le mawhai. E tangata ta alo isi au whawa malo. Tala no ai le pura kalame le Fox League, ta whaari ai e whaia onga le Kangaroos o iei nei malmaninga. E o lawa i le vayang o whaia onga na tiutile luma. Mai e ta wai, o se vai aso le mautonu i tamata alo, ai ia te ia malan tiutilo iai. A whaia te whaiunga te tamai mana i ta alo i se tunu olon tupanga, e nate le tau pia. A wa o ia o whaia o ngā Australia, e mito le Australia, e nate tau a vea wharefu a Australia. O Haas, e ialon tupanga Samoa ma Australia, ma o le awala lava le nā, o iei nei, te laka pi i aso nei. Ia tala nao na iaso, ma e o le whaiunga e fwoi la le nao na nei tau tuatu sa atu i au kilani, i au auri te tasi, io non isa swinga o ieri ngā solongo le nei vai tau, te ia toe au ia fwoi la se isi teimi ilur manai. E va toe lava le whaftai lo tari o le nei tau tua i lo mokta ma lo lawa, pa malu lua te fwoi, pe a ia se tasi. Se iuri uma lau le nei, manuia le tunu, te fia lo waso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilaunga ngana fitu aso le vai aso.
Isha e le meua whai ia whapea le ban bala pese le sua whai. Ta malo atu ia Marietta tofu e ono tautono mala ai ngai dai St. George, Utah, America. Le bafu tō mai le tautu ala radio Samuel le ia Woli o Marcelino tu ia Fiso. Le bafu tō mai mala ai ngai dai New Plymouth. Malo se fu maru iari o mai o tō le ringa town. O le wato e la mato e se mai e timu ngai ia na whianga iai le aso for break. Ia tō e langi le leile o le aso tō na. E whamaloa tu le sunga ia se yuli mo tātou tala pio na sa e whafunga tu le ia Woli. Mo pela malo si le tino fa pe fo ila le nganga wal to ino le pa ia malo le tino le nganti tono du sila ya fa pe fo le to ai to malele antu mo ta to ainga isa mo sa ni antu le malo le tino piki le fana wa onga le dia uli a fe wa fa le tono lo sa o te polo lo wa fa tasi mai le telinga ya le ala au ku Sofia le le Enterprise Motor Group i Beruka ya wa fo le fa lo ino le la to ile nei va ngola uli fa telefantu le telinga Leana, malo le whai le whaiva, e malo volon sai un mātango fia mai le sulu meo le la. Ia, whatalo whatu i lau tau wha ponga mua, ia, malo fo i le tau atai, malo fo i le ngā lue, ia, wa lawa tau tua ino se tātou atu no, ia, te langona na manuia me umole weekend. Ia, e tau whai tutu sa fo i lele, ia, le tūlanga na e pangati ai mamātou mawhati ai fo i le timu. Ia e ole se senga lau ta uari lea la. O oena sa maua lau sele. Au sa alu la sele ni leilo ala ka wale le weekend. Ia o lo pule lo valeri. Wala vasia. Se ole mbe tau diera. E kap ke fai mea fa uloa. Ia i loa loinga. Ia wale isa ka kupe. Fa pea voi lele o laiki nganga. Kanga o kanga wa. Koia o kio le whane marka awale rei. Ia ka kōk whaira pese voi rei. Ko anga pe li mai pea. Oi. O ka uanga walanga e voi a. O ka koua e la inka ko kinga inga. A vai mai a o le laa ia a lawe e ka naka e makua a o e rau e le e a ngā ko le whaku matulang whapena wa a mawa fo i me whapea. E wawe whiona ngā mwene penkolo male tulang whapena. E kele i fo i mo meo kanga pe para pisi ka pe ngai fo whangua i le kai. Ke fo ia leo le financial le i umamenga approve le silong na na uko so o ko ma le silong. E malo lo sa te o ka ko wale fe ma fa se meka ke aka e wanga ka fa le ko ngo o le wutan to ye le masino amperila e fa pe nei fo le va so yona tuat ya o la wasi le sila fo ile le tudo e le fa ma tu ina le se tel le to sanga fe le va vele ta o le la va la to fa po mo ya o le mele ta to e mai sal me lo sai ngal ben ele umiana tuli le masina ai ya le vo ta to o le tulanga ko le masina fa ia ele wi fo ya ka ko ya go ka ti singa fu ia so maloka mai ki yang ke ya le ko le Christmas ele i ia ai pa tai tele la vamos mato wa no ia o po nei la o pa ta lo fa ma pa filo ia tu se ta to wa no ia o lo fai fo i o na ma wa mai ta fa sa lo ma nei ia mo lunga la mona sa to tau fai mo se weekend fia manuia ia il fatasi mai tato mai sili ia ai longona ole a fai lo poli solo to malo i mato foi tam fainga nei payaso ai la ba tu la kapu lele ile marfo io se tato tu nu sa auto va mai fo ile weekend ia ma lava yaso ia na va ia lava ia le e ui le lo wal tau ia na va ia lava ia le to telefone se tato tu nu sa a fiel mato lo toane ia ma ai tu la o ta vale ia tono nei as ia e pe no moni le sa no poli le tu la o le instant le masina nei ia le ngata le o NCT le fa un nei masina o tu la na lu ka ta to lo toa o ma toa tele marano ia ta to fa pito ona le ngata ona o le ta to pista ia ai mai sei fo ia le anse te mo nei fo masina
ia o le o whapea e silele mai e tolu nei tā wale e o tano a mai whakamua o le tulanga po lele o nei whapitoa ina ia mo le nofo ilo fo si o tātou atunu. O le tātou tāwale mua le o le tātou piki apu o le o kometi a le double cap le lua te sefulu vali Master PT50 ia o kometi tāwale lea sa lusu fitu iwa lima ia mo le whaapitoa o le Easter le wapa o maulalo i le lusu wha iwa lima ia lo ia i umaunto tonga te o le reverse cam cruise control ia o le New Zealand New Fota vale lea ia a whapeo lau tau sa i le spiki apu o le nei masina ia o lo ia e tātou piki apu na o lo pa o whaapitoa nei masina o le sita vale lea o le lua festival wha o le Nissan X-Trail ia tamo o le tavale lea it's all-wheel drive, leather seat, heated seat, ia matulanga uma i o te unga whapena, ia le wopa uma o lalo le sfutolu afe, iwa lima. Ia, o le tātou whapitoa mulmuli mo le nei masina o le Toyota Hybrid, ia o kamani nei e afo ia tulanga po le lang moana, ia e au ngā te le mo lele ia mai la tofo la fai upa iti ia po tulanga whapena ia e se Filipinisini ia matulanga uma whapena ia o ngā mo le tau matafo i o le penisini le nei ia o lumpai ona mo i le balu wafe i vaselau i balima ia ma le tele lava ma le anu noa i o tātou tāwale u whapitoa le nei masina ia amata mai le fitu afe i balima i o tele tātou tāwale rono winga o lo tele tātou tāwale o lo i lalo le anta 10 ia matulanga whapena ia o lo mofu i tāwale i lalo le tulanga le o le lua sefulu a ngai nuka ia ma le fast food tulanga whapea ai lono winga so se paketi la volo ia i mo le tau sa i vina o tāwale le nei taimi ia o la whapea o lo o su mai ma tala mai au le tātou lotoa nei i manukau ia po lo fafso tai mai foi matou i le oval selau ono tasiono fatasi balu ia o le matou tulampo le i la to le monia bano e su matala au mai ia lo fai la o le fatino mai le fale ia tulanga po fe lava le pitonu o ia o lo ia tatou website na o le enterprisecast.co.nz e ma fai on e susu fo ia ma sa ile sa lo ia ku malava tatou tāwale luna o le tatou website na ia me fai fo ona fa apply mail o finance ia o tatou trade in o lo fa waupe tatou trade in ia ai me so ile tatou campaign lava le sa mata mai le wato nei masina o le cash bonus o lo ia ku malava tulanga na o le minimum e hafitala me fai ona fa oil fufuanga po tulanga ulele discount ai lau tāwale ia po le transfer po i lau account as a cashback i le tulanga e sosoane e nei vai tau ia po ngambua whakta tele lau o mātou awanoa o le mātou telefoni na vai ona so tai mai le sunga le lipule ia Terry Kuhn ia o le mafo ia tau o papo ia po to ona nei o le ala kuso fiele lei pea whapea o lo tau sa i foise sa ia mai sei la no ai tātou whapitoa o lo o maulalo ai tātou tāwai i le nei foi masina ia whapele mo mātou wanoa ia manu te leina fo i o whaiva lo filima wa fo tātou ino se tātou atunu ia ta po ina mau se tātou atunu lo whangia le atua ia manu ia nei aso ma fufanga mai tasi pe o le talai le tō whai le ala kuso fia le lei o le tūtūmana unangana le Enterprise Motor Group I Marukau maua I le 5 Great South Road I Manukau lava ia po le telefonina vala ufu o le oval se la wono tasiono fa tasi vanu oval se la wono tasiono fa tasi vanu o lea ua luas fulumaniva minuto teni le tula elu tasi lima I vatolu amo Radio Samoa. Whamalo si antua piki mai le whanau a onga ele o te umisa taimi ona tu ua fui lea wa onga ale whanau I le nei fo I a sunga fua o le vaya sa mulimuli o a onga ale whanau a bene le vaya sa fo ua whafo I lo leo I lo pese mai le tai au ko o mai
ka penga le whare. O folo e po. Le tanga mea. Wa uma mea ai o le sa. Sama ole atu no o lango mau mai tia sa. Take me osia mani ma peretania. Lo mai ma esa ili malo o Samoa ia sa oloto tamasese o malingi loto to. Naitina o le mau ua aula uina i lau le tau loto te tele ele ai o se fefe e au solo le pongi sa i le vao esa ili o tama e momoli nai alato tau mafatanga Ki alangona pesi o iguleo ele pule ni palangi o la Samoa ole mau a pule ole mau la valeta ua ole mau Samoa mo Samoa Toe pule o e ni palangi tu mau pe mamatala ne fa bongi sa o mata seiva ai le fa kolone na lava e fai tu la fono uma mai malo au fatasi se o ai ai fai e papalangi e tele lava ina fetena I matatu manga masani Samoa lauanga nu o taule loa lauaki alangona pesi o iuleo ele pule ni papalangi o la Samoa ole mau a pule ole mau la maleta ua ole mau Samoa mo Samoa ele mafai e vai na tenei ale alofa ele mafai ele mafai ele mafai Reverend Falafi Tele Falefatu e Nari la waki alongona pea si o leo.
E ve joy fo o tātou programa me whanga solo le fo I taimi o lea so lewa whamiru tau te ne le afo le lua o te loa na wanga I atu mātua. Ia mala tau te lewa mta vale fo I whaatari taimi o tu waia o ngā ale whana o risi o mātua. Ia nā la wai tau tau penga aluenga fo I lele mawasina masele. Anga I atu piki le whana wa onga ia moli fo I le whale. Ona toi tali wa tuailea I ngā aluenga I pe ona whianga iai. Ia mālola wale on sa ili mātua. Toia o nei, ia māso e whai e lumrei nei. O na goma fui leo lau tāpa. Mai le alu tai, au toi alu leo. Ia marikele o mea ngai, e koi pisi e le fia fipe antu ua fui leo. Wha malawati ia sene puele. Malo li le whaila whaiva, ia malo fui le wha malo si ngā wenga. O le tūlanga pio le eilia lea fui. Ia le whaatūlanga na leo ai. I le mai ai o le tauwanga o le Polyfest I le stage lava I a Samoa. I le rito sanga ia o le daua mai o nei whaafonga fo I le whaatūlanga na le saiai. I le tau au whainga umau ai. Ia po tongi. Toi awiratula. Moa onga a tamaitai lua whelua lima. O le tūlanga tolu Kelston Girls. O le tūlanga lua Auckland Girls Grammar. Ia e tūlanga momuai Macaulay High School. I le tau au whainga awa onga ia a le tūpāwali. Tūlanga tolu St. Paul's College, tūlanga lua De La Salle College, ia male tūlanga momua o le tūsanga o Sacred Heart. O a onga tūwhaatasi, ia po o a onga ia o ia utawinai ia a lii ma tamaitai. O le tūlanga tolu Papa Toi Toi High School, o le tūlanga lua Avondale College, ia male tūlanga momua o le tūsanga o Manurewa High School le mautele antulawa. Ia male official tātu wala. Leo malo le tāpena, ia malo fo I le whinau. Ia o nau o mai lola ia lea. I le breakdown, ia po vaenga te tasi ena whai ei tongi. Le ena mawai le tau au whai ngau tongi ia fto amai ane o na o tola ula winatu. O le ulufale, mo onga antumatai. O le tūlanga tolu, tutusai St. Dominic's ma St. Mary's. O le tūlanga lua, Kelston Girls. Ia male tūlanga momua, tutusai Auckland Girls Grammar, male a onga a Macaulay High School. O le ulufale le da, ai le whaia whaafia fianga. O le ulufale o a onga a le tūpaholi. O le tūlanga tolu, St. Peter's College. O le tūlanga lua, De La Salle College. Ia ma le tūlanga momua o St. Paul's College. O le ulufale, mo au whaipese ma au siva a onga tūwhaatasi. O le tūlanga tolu, Papa Toi Toi High School. O le tūlanga lua, Avondale College. Ma le tūlanga momua o le ulufale o a onga tūwhaatasi. O le a onga a Marurewa High School. Se ea tuela I le ulufafo a onga a tamaitai. O le tūlanga tolu, tutusai a onga lua, o St. Dominic's ma Kelston Girls. O le tūlanga lua, Macaulay High. Ia ma le tūlanga mua o le ulu fafo o a onga tamaitai, tūlanga mua ai Auckland Girls Grammar. O le ulu fafo o a onga ali. O le tūlanga tolu, Sacred Heart College. O le tūlanga lua, St. Paul's College. Ia ma le tūlanga mua o De La Salle College. O le ulu fafo a onga tūwhaatasi, tūlanga tolu wai Aorere College. O le tūlanga lua, Papa Toi Toi High School. Ma le tūlanga mua, tutusai, ia Avondale College, ma Manurewa High School. O le tātou se e tuailea I tōninga e sele mātango fie. Ina ia tawhu o lena tamata tu itai e lea sto nai. Ia antua ila male umolto na ila sa. Tōninga o ngā tamaitai, tūlanga tolu, Epsom, o le tūlanga lua, Auckland Girls Grammar, ma le tūlanga mua Macaulay High School. Tōninga a le tūpāwali, tūlanga tolu, Sacred Heart, o le tūlanga lua, o St. Paul's, ma le tūlanga mua o De La Salle College. Tōninga a onga tūwhaatasi, a lii ma tamaitai, o le tūlanga tolu, Avondale College. O le tūlanga lua, Papa Toi Toi High School. Ma le tūlanga mua le tūwhaatasinga leo tātou tongi. O le o a onga tūwhaatasi.
e le tūlanga mua mai ai, ia Manurewa High School. Maurulu, mo le a onga lea tamaitai. Mantua o le utantu iei le vaivaina leo tongi, mai vaenga ese o le sa tongi iei pe makai e alii, matamaitai wha masino, ia tauvanga le sa whaia, i le asfareile ma le astonai. O le maurulu, moa onga tamaitai, tūlanga tolu, Kelston Girls College, o le tūlanga lua, Auckland Girls Grammar, ma le tūlanga mua i le maurulu mo tamaitai, po a onga tamaitai, Macaulay High School. O le whātau pati, a onga alii, tūlanga tolu, De La Salle College, o le tūlanga lua, St. Paul's College, ma le tūlanga mua o St. Peter's College. Maurulu, a onga tu whaatasi, alii ma tamaitai, tūlanga tolu, Papatoetoe High School, o le tūlanga lua, Avondale College, ia ma le tūlanga mua o le maurulu a onga tu whaatasi, Manumalo ai Manurewa High School. Sa a onga a tamaitai, tūlanga tolu, Auckland Girls Grammar, o le tūlanga lua, Kelston Girls College, ma le tūlanga mua Macaulay High School. O le sa a onga a lii, o le tūlanga tolu, De La Salle College, o tūlanga lua, Sacred Heart College, ia ma le tūlanga mua o le sa ia onga a lii, Manumalo ai St. Paul's College. O le sa moa onga tuu whaatasi, tūlanga tolu, Avondale College, o le tūlanga lua, Papatoetoe High School, ia ma le tūlanga mua o Manurewa High School. Fuataimi, moa onga a tamaitai, tūlanga tolu, Kelston Girls College, o le tūlanga lua, Macaulay High School, ia ma le tūlanga mua o fuataimi a onga tamaitai, ia le na solai ma le Auckland Girls Grammar. Fuataimi ia onga alii, tutusa ia onga lua i le tūlanga tolu o Kelston Boys ma Dilworth College. I le tūlanga lua, tutusa i foi ia St. Paul's College ma De La Salle College. Ia ma le tūlanga mua i le fuataimi ia onga alii, solai ma le manumalo ia lea onga a Sacred Heart. O le fuataimi moa onga tuu whaatasi, tūlanga tolu, lua onga i tusai i a James Cook High School, ia ma Papatoetoe High School. Ia o le tūlanga lua, Manurewa High, ia ai solai loa Avondale o le tūlanga mua o le fuataimi moa onga tuu whaatasi. Ia na se atu i leo tātou pese o le aso. O le pese o le aso a onga tamaitai, tūlanga tolu, Kelston Girls College. O le tūlanga lua, Macaulay High School. E ma le tūlanga mua Auckland Girls Grammar. Pese o le aso moa o ngā ali, tutusa ia o ngā lua i le tūlanga tolu. O le ia onga o Kelston Boys, ia ma De La Salle College. O le tūlanga lua, St. Paul's College. Ma le tūlanga mua o Sacred Heart College. O le awhaisina tātou malolonga pupu, toi taliu mai e le wha umatu. Shortening your shower by just a minute can save 12 litres of water. And if every Aucklander did that, we'd save 20 million litres a day. Now, we're not saying we want you to stay smelly, but with very little rainfall, our water storage dams are getting pretty damn low. Shortening your showers will help us get through the big dry. If we all go extra easy, we'll make it through. For more, go to watercare.co.nz. O e silafia e iwa te si ma le tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valolima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga.
e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua maea o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu lae valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasausaunga Samoa. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ele i e wera tau tātou musika o anga i a toi telefou i le tulai tolunga tala i ta longa langana Peritania si whaake a kula wale ka kōli sida. Ia o le danga tamai tātou i le pesio laso i le onga ia onga ali, le alamu tātou iei. Pesio laso moa onga tuwa tasi ali ma tamai tai tūlanga tolu, James Cook, o le tūlanga lua, Manurewa Hai. E ma le tūlanga mua o le pesio laso o le anasola ma Avondale College. O le vaenga o taupou moa onga antamaitai, o le tūlanga tolu, St. Dominic's, tūlanga lua, Macaulay High, e ma le tūlanga mua o taupou a onga antamaitai, Auckland Girls Grammar. Manaia a onga ali, o le tūlanga tolu, Dilworth, o le tūlanga lua, De La Salle College, ma le tūlanga mua, Tutusai, Kelston Boys ma Sacred Heart College. Ma lo la vole fai o le fai. O le taupou manaia mo a onga tu whaatasia li ma tomitai. Tūlanga tolu, James Cook. Tūlanga lua, Avondale College. Ma le tūlanga mua o Manurewa Hai. Tūlanga onga tomitai. O le tūlanga tolu, St. Dominic's. Tūlanga lua, Macaulay High. Ma le tūlanga mua Auckland Girls Grammar. O le tūlunga o a onga a li, tūlanga tōluai De La Salle College, tūlanga lua i a Kelston Boys, ai tūlanga mua Sacred Heart College. Ia, ma le vaenga mulimuli o tawalunga, mo a onga tū whaatasi ali ma tamaitai, tūlanga tōlu, Papa Toi Toi, tūlanga lua, Avondale College, ia, ma le tūlanga mua Manurewa High School. Ia, o le wha tūlanga na lalenda. O tātou ai, ia pe o le iele tau wanga fo i le Polyfesta onga a whanau. Le sa whataruina lea mai lea so fuwaile, ia se i o antu i lea so toa nai. E le o mai antia, kere i kaua kulav. I le whatulanga na fo i le leo i unga o tau wanga tau talanga whanau, antono se taimi o iluma. Mala whape leo na fo. O na wina antu lea a wala waia lau si la fia. Ma tātou nofo malama i fo a wala vai a tau mawhaingana i alo mawhanau a tau mole a toile nganga whaaptai. I mātua o whanau o whaia onga ma so se tasi ia o lena alu lona taimi alu lana se leni alu lona malos tāpenanga o le whaamoi le nei fo i tau sanga e langa tailea ia o le komiti whaafoe o le Polyfest ia ma company umale sa lango ina. Samoa o sau se o tatala tala Le leo na motu o le pawa e malama lama O ngai olo ui ngoa wha apea lo na mafuaanga Atonu e whai malu i o se tasi i le nei o la Siva valulima e te upea i lo uanganga Amatanga o le pisinissimo se la asanga O loa male fale a e tau fie matai Manatu i le malosi langona i le vai Maiti na ole olanga Samoa
se tala Polonga e tau mawhai e atina e Nau nau ia maua selunga nai Atali i le anga leanga Lea i se ono sai O mai tau sanga whea ngai pea mawhai ngata No no fo i malo no uta Wa pei i tau se panguta Salafi avea i solo molia i le tula pono Whai mai e tafi e se ita o whanue umi o sa o loto Pena paanati nati inga uta ole puiai De la ngona ole fefe a o Yesu na ia tai tai Tasi va malu i va mapu i maota o tau pau Ai amata le tanu finau ina ia mautu Maitina ole olanga Samoa utele fatufua o se tala Polonga e tau mawhai e atina e Nau nau ia maua selunga nai Atali i leanga leanga Lea i se ono sai se tala Polonga e tau mawhai e atina e Nau nau ia maua selunga nai Atali i leanga leanga Lea i se ono sai Mapu mai tina o leolanga Samoa utele fatufua o se tala Polonga e tau mawhai e atina e Nau nau ia maua selunga nai Atali i leanga leanga Lea i se ono sai Several million dollar mapuitinga band ili vango la woli ya malapese mapuitinga ole olanga ya oe mapu ane oe ya pe awa e tinga ina
o le fuila mancho mapue mancho hey ho o le wocho lima mala familu chon tala o le July tolu tan tol ona wina tulo tan tala e vai fanu pe un tepeda mai ia le afo bang on telefone le ngana peritania enjoy fo ma tan tala in talonga tilo mo ila to lo fanga ina le tu mala o ngale na fo afi le ta o mala fi ia bol da fu ia uli mala po o le wo ile fa si langa le wo va ia trio le wo mai tua fa mai o le a ia ile taimi tapuni e fo i fe malanga inga e lunga o tanto no fo afi o ngā luenga e fia fa tiro ina lea ia ma o le fa pele ona tapuni ai mole se fulu ono aso oka e so le se ia fa ile ma se na e fa ngai na i mo me ono fo afi po trains le vantu ne yan to e tala ale vula ku ka pu ale mai ya am jan tu le sto na yan so fulmale luo a perila se ia le so lus fulmale fitu ole anto tapu ni ai yan fo afi to tonu au kilan ona oninga wenga fia fa le leia ole tau fa mai ala va se tasine o blogeti wo fa ngoina ole city radio link ole ia fa mo tala inalo ia le tau sanga asa lo no winga yo le si foi la nga kan ya mi se le fa pa fo le a onga ni si le fa na i tai o le city mo tanto le ala la ni au kilani saute ya o le kulanga nga o le ai tanto le am tanto le sto nai so nei so fun mo le lua o amperila o le so lus fun mo le fitu yo ya on le umilra le ole anto tampu ni ai ya tanto femalanga inga e lunga ona fo afi tu tonu o au kilani longa winga o le futi an po le su ele lifi Time
In this update, Asian stock markets are the latest to plunge as Donald Trump's tariffs continue to reverberate. Kiwi, Australian and Asian markets are fluctuating, with latest figures putting the NZX 50 down 3%, the ASX 200 down 4%, Japan's Nikkei's down about 6.5%, and Wall Street futures have dived. The US president's response to China, saying the market has spoken, was to point to the US trade deficit. And unless we solve that problem, I'm not going to make a deal. Now, I'm willing to deal with China, but they have to solve their surplus. We have a tremendous deficit problem with China. The Defence Forces made it easier for people to apply for jobs, hoping to get more boots on the ground. Last year, it quietly removed some entry requirements for NCEA Levels 1 and 2. Danica McLean has more. Most roles now require 3 years of high school to Year 11 instead of passing Level 1 credits. More technical roles, such as aircraft technicians and helicopter pilots, now only require a Level 2 certificate. Wing Commander George Magdalenos told RNZ the change has not lowered the quality of candidates. Auckland Police aren't looking for anyone else in relation to a homicide investigation launched in Manurewa on Saturday. A man with stab wounds was found on Mar Road just after midnight and died at the scene. Police have spoken to a number of people but are yet to charge anyone. A Christchurch City councillor wants hospital staff to use the new Metro Sports Centre car park at night. Mayoral hopeful Sarah Templeton's written to council staff to ask how the 550 unused car parks at Parikokiore could be better utilised after hours. It's 500 metres from Christchurch Hospital. Templeton says her idea is supported by hospital workers. One person here has said, thank you. There was a recent Health NZ bulletin telling staff to be more careful when leaving work, and I think that's simply not good enough. That's news. In sport, Hayden Wilde has detailed the physical impact of the heat and humidity of Singapore after clinching the T100 Triathlon World Tour Series opener. The Olympic silver medalist emerged from the swim in 15th, but eventually surged to the front over the bike and run legs. Wilds told Ironman Hacks he had to manage his heart rate on the bike. My heart rate was super high on the ride, and I think everyone else was saying the same thing. It was just so hot, the exposure to the sun was out, and there was no cloud cover, and it was rough. Uncle Crabera is heading back to Augusta National for the first time since a 2-year lag in prison with a win under his belt. The Argentine golfer has won the latest PGA Champions Tour event. That is sport. Talo whātua lau tala nei o le tau mole so me le aso atai ao mo au kilani nei. Winga le tau mole so e awa o le nei aso manai timo to ulu pe tai o le awa aia le lei mai o le tau I le awa uli whasolo atu I le afiafi. E angi mai savili mai sifo whasolo ina mama mai I le afiafi ana nei. Me vela whamawina e luasful lua tikeri ma le malu luasful fitu tikeri. O le angoto I fo le la I le ono minute te ai le tulai ono I le afiafi ana nei. Mo le aso atai ao e matele ina le lei winga le tau se ivangana ai nai timo to ulu I le tai ao a tai ao. E angi mai savili mai matu whasolo ina angi malosi mai tu sifo I le tai ao. Pe vela whamawina e luasful lua tikeri ma le malu luasful fatikeri. O le aosoa e le lai le toe luasful tasi minute I ma le malu fisu, ma o le angoto I fo I le ono minute te ai le tula e ono I le afiafi. Lau tala nau le tau mole so ma le asoa tai ao. Hey, hey! Oh!
Malina le Pacific Land Band ile dei foi vai ngola uli fa talo fa toi man tua ele nga tui le fa na wa ngola tu wa ngola de ya so fua talo le jamai tio me yo tua mila ngola de foi ya so mo le dei foi vai ya so o yo le va so mo de boli de la auto ba le fus pa to no le fa le su yo fua nga fa so come fa so me ai sa de mai mo tanto por la me facili mantani Donovan Toya HD Roach, letting Yaoli Agnes Marina, belong to Lomai Die, Kansas City, Fearful Kansas, Die, America. Malole, for your favor, Antonio Malulu Auto. Mako, Malulu Fellow, Eddie, give me Makwa, Malulu Wayne. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisosoani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po o ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana laisene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, i mata au po tau whi malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane i le matou Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa i alu isa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaonga ai le equity o lo fale. A wane e misire por kalame, o le malu i fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te ai le whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi, se fulu e te ai le whaa. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa kolu amo. Le was full tolu miru to ni le July tolu a feel of term out to my little to fa wa le Radio Samoa telephone man so fu ma le langie ba fantasy mele sunga ya Victor le entire world and to limited e dai o tara yona la lua ya wa fo ile fa la lo ino la to a Victor man no nga lui o a mili vai ngo leso ya taro hola to fa fo mo ma ro la un sai ma ko to no ya na fo isa taro fo lo to ko nga man sa mo to mo to ma la o pe no ma fu ta ya ya ma lo wale fo la ma lo fo ta wa ta tanto wo liele neva ya so lon luali Victor le o le masino a perila ya o le verso muli fo nei o onga ale fa no lo ngo win e o le verso fo pa tanto wo liole e sita e o to fio lo mai fo le pisio la wala o mai le tanto o nanga fa la ve ngai ko ke pisia Victor ya sa le lo sunga seu ya o le ke vidi mai o pisia o ma ko e singa po ka va nga ta fo le fu service ya malu fo da tu o pe nanga mai se falia ya cosa ya ngata fo le o si me vota wa ta vai ta wa maruru ya pota ma se ya ta la bana le pota va se man ma dia la vai ya mi se le vale la tu wa on ala fa na wa Victor ya wa te lo fo te manolo jalo ta mi te fa ta fa ya sa li o le mo lo malo mai o le fa o le la ta sa ya te tono de la cadia por el livia ni foi ya ya le Victor mo ya tanto fa toma vai nga uma ya o lo fu ina mai le tu ala ta world family ya fa tele va se mo mata no a mata se ta to pe sini man to no se ni to se
o le vatasi le lua tala le matolo ka kotiso e tala I vatasi sene ia manatolo Apple Car Tax ngata forelo e point card ia scan tona tato ferolo e molo discount no sene ka pe toro sa ia matou ava pe lo moso ka e point ia kasiri foto na fenga transaction mo e matulanga ya tadi ina fola pe e utoro tava le tato pamo ngata fola fa kesi o le LPG iva kilklama fa interview lua sufitu tala te tongia pe mo elera po kesi fenga swap isa fon kesi forma ile tato po sini ya one ngalo swap ma se vota no ma tu foi tono tating pusa o mana sa mi tanga va e fotona tato se eva yaso te tasi sa faman malo TDK tia o le famani na manleve asa matatu avata e se lautala e telo pensina rauta vale ile matapu pensini o le tato fadisinia o matatu atusi e te suma ia e falera usa e pe fai for full service e po la transmission service o e pe fia di fina for rauta vale lo indisi tole indisi maulunga e fatato po le leaf o le tato snoko mata foleta to pupa ava pena to sa pupa e sa e fai finga tongi tongi ne e avera pupa o isa mo mata foleta to flares can be reflects will fail LED lights fa le foto e mato to mo fa forosa ape ni me fale tonu ni spa o liki to na pena e ti to na e wala o le passe pe pole o wolf o le tato wolf e lua sutala te tongi a pok mo appointment po le oila se te suma e fai atino te pole wolf ia mato e fa ko scanner ma elo ta vale na dai lo moto tava le fatau te mini to SUV cars to hyper cars ngata fole to veni fit no for ile tato fata vale ngata fole to pick up lo moto to for Ranger Hilux yamreni sen lo mole to we drive ma so we drive e fai feeling afa pe so ta vale te ma to i ton e fatau so ta vale for ma to fena to lang a malo ale sene ta vale yamra to ma singa bank statement para so sa ma ile ma to fata vale mo to tina te e pola wa cashback ma ia ma to afa pe fata wina sta vale ma to e ta vale le pe pola wolf di service kasiri le tau sanga le vecho le ato to to sanga le ka warranty e fa le lo sa ia ma to me telefoni o eva lo fitu fa to lua lu o eva lo fitu fa to lua lu o me na tato fa ni sini o tato fa pau i le tato to atusi le tasi fitu suru pejo o tara pa follow up to wai e fa lo feeling temin fa pe ka so se ke me ku lo pa o mo la tato tau ka se ke me o malava fa lo feeling amata ma se sulima se pa le was forma lo suluanga e dunga wa flanga e tato mi mo e set o man tau fa pe na tau so se ke me ku tato no fo ni se lo fenga venga fa tu na tato tam non tam ma sani ale wo fa ya tu temin o pa o ka se ke me ya wa flanga e tato mo e set mo na so fo lo mo tato wim le lua sulu ni si sulu no la tele fa pe ke mo se wim la kele mo le peki apu lo mo te mi long si diva malang buli e pa o no ka lo fa lu le ase valu di masulu te mi nei ile tato fa pa fa pe fi tato nga i tala no te suma e ile tato fa pa sui po fa ru ta vale fri lo wala men fa tino ia ma to ia ngata folia o foi tato fa le tato fa de sinia mo to po to tasi marta sa to tasi to lua to lima ya se pen lava ya po se se pen lo mo ia ma to fa nga ma ko o ka ma le pa pe lo mo ia ma to temin nei il tato fa pa fa nga o ka ma to ya e ben ale susfru pe so le me ke e o ka ma ko pa e fa pe lava ile asona va na te suma yai o le ta aval neve aso o le hole como doa lo afe soli matau sanga V6 le atoto o mga suya nga se kime ku lo sfuru ma ya langu siliva lo yai koko o le langu le ka aval pa pa fa pe ka o su esa ta vale ya mo le fa na ya o mo ta to hole como doa temin le lo afe soli matau sanga V6 se la fitu sulu pe meni amata iliva yaso ya o le tadia ta to se pe after pe le primary windscope su fitu masina industry tato finance umala volo fati na temene tato la dua le fa pa o ngata fole tato fa ni sinia me oni o iva lo fitasi tolu o iva lo fitasi tolu o no mena te le mai tato fa pa ya mo se so sane temene fa taila va se manu ma tono
Mari e telanga luenga o tō le ringa sunga fua le sunga ia Victor wa vela mo ia mafonga tau malmoni o le pulenga ma lau whenga luenga a le Taha World and Auto Limited i nai o Tara. Suluiva ma lau whamiru tau tēne le July tonu stimulo tau mau au dan tūle polkalame o sinima tali mo le whaina wa onga le ringa ia sunga fua langorongo ina malosi le whale o fu o le Uncle Sprint UNKOZ PRINTZ mawa e mi tia fu le Uncle Auntie Maleuso Feifo no lomi e toni ngā o au ta an langantai leo au kilikiti ma mea o mawha pena a ngā ilunga Facebook UNKOZ PRINTZ Radio Samoa Taslima iwa tolu Ama 6, 5, 1 They get like you got a girl, me, oh my. They got a girl full of heroes down the bayou. They see Vaughn, the sweetest one, me, oh my. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. They put dope, found new places buzzing. The game folk come see Vaughn by the dozen. Dressed in style, they come walk wild, me, oh my. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this high and feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my Jeremy. They kicked off, feel for jar at the gate. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Down, far from town, get in the field, and you'll catch all the thieves in the bayou. Swap these months by a bomb, what's new? Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this high and fail the gumbo. For tonight I'm gonna see my Jeremy. They kicked off, feel for jar and the gate. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this high and fail the gumbo. For tonight I'm gonna see
la oi nari ua sa mai nga oia ei ua pule lava ye yanga ia oi ea Saula ia Siva mai se yo ufa a fiestia Umai Unga luenga Pa a tau pati Oso pelue lue mai Susau panga Tilipe tama Oe po o toi ina Uma ila Ombi pila Wali kama Shaua lava Famole mole Yai fo ise lo matua Ufa asina Fami se misa Wali tini Shaua lava Famole mole Siva la ia ile musika Amole po E famanga ia ila weva Amole po Aule fusia la panga Amole po E tupu ai foi o se misa Amole po Au manipo Oi mafuko fo te au manipo Oi a winga fo i au manipo Boom chika boom papa o 656 low Gino Kayla Records yo Son of the S-A-M-O A way night and day For my people the Maro people the Ausuie O Marie Vai ya yo mai la ia Vika let's go Siva la ia ile musika Amole po E famanga ia ila weva Amole po Aule fusia la panga Amole po E tupu ai foi o se misa Amole po Ia i fo i se fafa finge Vai ma soa fa sopo moa Wali kama Shaua lava Famole mole Ia i fo i se fai lele Fai sana sefe Falai pankeke Wali sunga Shaua lava E fai lau kama Siva la ia ile musika Amole po E famanga ia ila weva Amole po Aule fusia la panga Amole po E tupu ai foi o se misa Amole po Siva la ia ile musika Amole po E famanga ia ila weva Amole po Aule fusia la panga Amole po E tupu ai foi o se misa Amole po What you done, my baby? Look what you done.
so anga ole lupe la lele ole mo e tau fele ole mo uolele ma ufa a pepe pepe le basa tele le taba e ua pa e pa e uolele atu isa sa e ma ona fulu ata muli e umi umu pa auli Kaya maya wino le vai ngola woli ina wa no midu tu chene le afola jolu va jalo van tu man tu ma fana le wutu wa ongo le ya woli tamiti sound the bible tanto proclame the silver tali langola with balosi ele uncle sprints ma wale uncle anti ya ma le bitia fole uso Radio Samoa. O le wa tu lus tolu minuti o Natale o le July 5 le di fu fiafi mantango fie o le ansunga fu le anso fitu le di masido a perila lua fe lua lima e au ki lani so tenei po o wiri nei o le ilo official radio Samoa fa talo fan tu man tua e langa tu leo tu le fana wa o le tu wa o ngol le ya so malo le fa malo lo si ya malo foi le on sai e io le usu ia le ting ya io o tau sa we ma maluru ya le mesilo le van so mulbuli de o toa o ngali tamit
Ya le ding o ha me sa faila o le yaso wa to mea onga sa fai sa I stai lo faia onga sa I tamlele sa I tine lele e lo apea me le report o le kwata mo le o to titi mai ali tamit ya le ding o le tanto o ya li tara le malo faisi pisi o le vaia so le sei vaia to ya o le na le ma faia yo le fatu ina ni sio tanto por galambe al tamit tai li tara le malo Istasio tanto polgalambe e alitara o te pole le wea o yala wa failonga mai le Uncle Sprint sa e le ding o le numero le telefonia vala o me yo tole fana o le divanga le fiafi tolu fitu tasi lima I tolu fitu tasi lima I tolu o le aso lulu e tau le aso na ilena se imavayan today o le na fatonu ina ile polgalambe foi o le Polyfest lua fe lo lima wa toa yele lima sfutu sanga le ding jalu ona am taliele Polyfest ya e tolu la vaenga o tu o lena vai na yai ia me ia fa fianga e yele sa ma o ulu mo le pese e fa taule ile o tu o le nei fo I tu sanga ya e tolu fo ia to inga onga ia na yai o ile tawanga o le onga mo to mai tai o onga mo ali ma onga e tu fa si ai ia ali ma tamatai o le visilida ia wai o vainga umana tolu tasi ale onga e manu malo pe atu fa tasi tongi malava o vainga se le sa maka ia la tu wafo ia la tu toma fainga o le visili mai vainga nei tolu wa onga tamatai ali po a onga tu fa tasi ta umaisia onga nasi mapini ta o mesia o se tas mai vainga se nei tolu a o ngā li te mai tai po a o ngā tuwha tasi ta o mai anta ia se o se tasi o lena champini i le tuwha singa leo tong on tu e lono ngon tono le tanto se e whaia fo i le aso for reile a so ne ia lo so maltani tolu fitu tasi lima I tolu por galamba le whanau lango lagoina e le Uncle Sprints.
Mr. Cowboy Malepese Una Paloma Blanca. Sfulvitu bidu tolo talo le July 5 ta full of out da tolo talamai e antu motu la Pasifika langi maya Miriama la to pomari. Alo fa tasi balta to wo ya litara li vangola talo litara. Yep. Talo for lava. Ja, wa mai oi. Mano we have to type. Sa ya lula o litara. Yoi. Ja, wala tau wa me sa fila o ding ya songofu. What did you get up to today at school? Right. So we got up to writing, report writing. Yes. And we done reading. But we did reading about monsters and wow. creatures. And yes. In maths we were trying to figure out like Tooth Fairy got free. I lost free tooth, and the Tooth Fairy gave me like free gold coins, and then Aquarium. Yes. We had to do like migration, like the other like. Is this the answer? We have to match the answers. You have to match the answers to the words. Very good, very good. Now, how was your weekend? What did you get up to on the weekend? Polyfest. You were at Polyfest? Mm-hmm. Wow. Which days did you go? Did you go on Friday or did you go on Saturday? I went on Saturday. Oh, you're so lucky because you didn't catch the rain, eh? So which school were you cheering for? Mangry College. Mangry College. And how did Mangry College come? Not good. Not good? Oh, my Lord. And what about everyone else? Did you enjoy the festival? Yes. Yeah? And who did you go with? My mom. Yes. My dad, my auntie, my uncle, and my cousin. Wow. Did you guys have fun, though? Yes. That's very good. Was this your first time at Polyfest? Yes. Are you going to go again next year? Yes. Very good, very good. Well, don't forget I got your prize from the previous program, so I'll let you know very, very soon. In the meantime, since you were there the whole day or were you there just for a little bit? I was there the whole entire day. Wow. So what did you do the whole day? Did you stay in front of the Samoan stage? Yes. Wow, man. Did you get some food as well? Yes. What food did you get? I got kebab. Uh-huh. Bangi. Yes. And kekepua. Wow. Did you enjoy it? Yes. Well, that's the most important thing. If we don't have food, then we're a little bit grumpy. But hey, good to have you on the program today, Litara. And thank you for calling. Stand by. Don't go anywhere. We got another caller. Talofa. Talofa. Ia, Mika. Sole. O, amaioi. Manguia Faskai. Na e alu yo el Polyfest ali, Mika. Le ai. Kaka musika le fafianga le Polyfest. Oh, uinga ngofo fani. Ah. I ngofo fare kaka musika. Kaka musika. Mika, ngai alu ngai fengalu. Sa fengalu nga kaiao. O ifka e usu kai. I hasa falele mas uma folo te off. Oh, uia o le aso lua ka o le skofi. Ah. I leki fengalu ia lele. Wala mi sa foi nga firimi. Ngai lelu. I sa alu ale loko kaka le vina leri. Ia, o le makuola unga rimi. Kere role mana kola unga le. Ale nga fa yo so. Oi, e kere ifa longo yo le la unga nga sa foi nga. Ia, lele. Ai ko ya dula la sale la sa. Alo fa longo wa le la fi fa tu po tu Yesu. Ah. Ia, lele, man of check. From the different categories, different schools, we've got
the girls only schools, we've got the boys only, and co-eds. So out of those three categories, can you just name one winner? Tasi ale, level. Yale onga whailo mai, yale ngo, o onga po vahenga nei tok. You don't have to name all three winners, overall winners. You just need to name one. Yeah. Si, whaatalo for mo kuliska kovla. Talova. Alofa te o manu. Ma lole so I fua o a mai oi. Manu ia whawhetai. Ia, oi fui lo ingo. Me kai. Me kairi, so le sa la onga me kairi. Yoi. Wala to me sa vila onga ni ia songa fu. Ta whai. Ta tusi ata. Ia. Whai ta tusi. Whai le lunch. Ia. Malolo. Malolo, lola, ia e sa wale fale mutu, wala onga ang. Yoi. Wa fele ku wala onga me kairi. Asa whalai. We look forward la le tuang. Yoi. E te halu se me te tawhao le tuang. Me avelo auntie. I fia. Rainbow's End. Awai, kai manga ia me kairi. O ha feke lua o marawans. Aso sa. Aso sa, lela sa. Vai aso fo. O ia le vea so fo. Ia mantua le vea so fo o le Easter. Ioi. E ke alo le Easter i o i le Rainbow's End. Teiloa. Ia, whailo anti e whaake, sa kuri si vae ngolanga sa. Ioi. Ia le lei, whaailoa mai. Ia le ngoa o sea o ngā na siampini i le Polyfest. Le o lea o ngā atamaitai, o lea o ngā li. Ia po le co-eds, po o ngā a li i mantamaitai. Ia lei, a mantamaila ia Litara. Litara? Yes. Can you name one overall winner, please? Manurewa High. Manurewa High School. You sure? You don't want to change it? Yeah, I don't want to change You it. don't want to change it. Well, I'll tell you what, you are absolutely correct. Well done and good for you to be there the whole day, even though your school didn't win a prize. But, you know, it's the atmosphere and the experience that you enjoyed. That's the most important thing. So thank you very much for calling and for supporting your school. What are you going to be up to this evening? I'm doing Uber with my mum. You are doing some Uber. Uber Eats. Mm-hmm. Aha. Very good. So you go and knock on the door and give the food. Yes. Very good. Well, keep up. You are a young entrepreneur at the moment with Mum. And hopefully when you grow up, you're going to help out Mum with your business, huh? Mm-hmm. Yes. Okay. Well, thank you very much for calling. You guys have a good afternoon. Thank you. Yeah. Bye. Bye. Oh, man. That's so beautiful, huh? Fautini Tara. I love to learn to Mika. Yeah. Say, ya, Maya, sia, onga se tas, Lena Champini. Is it Manurewa High School? Manurewa High School. You don't want to change it? Yeah. Lele. Wala me kana for Mika. Email. Yeah. I'll wait for the Kalunga. Oh, let go. One Pacifico. E. You want a man all over? Wow. Yeah. Ngai makamakaano. Yeah. E kire ia lun malai. E. Ngai lun malai pe ngai makalfon. Lun malai. Usul. E ki ola ele la vari Mika. Oh. E kumulan malai. Kum. Oh. Si fakai kai melo wala au kungol malai. Yeah. Ua makuare ai ma se malos. Mika, te tele wala mai alo fa ko inga malo maku. Wero. Yeah, manu yel ni jo chone. Me ko ngare makua vai vai lava. Me kairi?
Ioi. Ia, o le halau tali. Tau misi ango se tasile na champagne. I le Polyfest. Wha mole mole. O ngā Manueva High School. O ka, so le se tai mana ia. Ia, le ngai alu ngai na matamata. Ne ai. Ia, le na no fole fale. Aru le loko O le sa fo ia o sa pantio to le stuna ile le. Ia nei le le da. Ah, fai ni si me le le. Ai tu ni si me le le. Wala me ngala alu fo. Le ai lo sapa sui pipi. Ioi. Inga ida, ala isa. Ioi. Ai au ia fa taia mole manava me kairi. Ioi, vai tamea o ngai fai welo. Ioi. A lo fa tele antu manu il de ia fi felo ai taia welo. Pape na fo. Ia fa taito fa so i fu ala soli. Esse marco le leiso le ngia so ngafua. Ah, ia le ole tolunga na tanto programe. Le divanga le fifa ia me o ngai fai tomaiti. Va vene to e ala fo ile aso anta ma tu o le verso le molini o nga o to le fana o stai e lo te mamalo tida o nga le na champini overall e le Polyfest no felo lima o nga te mai Macaulay High School o nga li Sacred Heart College ya malea nga le sa maduma lo e le tu fa singa le o ali ma te mai ole nga Manurewa High School. Fa malo atu ma tua fa nau ia Michelava ia pulenga ma fa ia on o le nga panti e tapedanga o le Polyfest o le ni tosa ma no ile fif tomaiti fa taile ma tomai fa tai ma tua soifu Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Ua taulunga le polokala merfana o le rivaenga le fiafi ua taulunga tui fo i mase tautua mo isa mo le ria sungafua o le asanga gana o le tautamali i le tāntou maftanga e potala tautai e le taimi sasi e lana vai o le tau le lima le fiafi nei ina i le ese tātupu funeral directors i da i manukau o le afa peleona amatali ai le family service o le tama ia vaipu a maunga tai. O le Charles Fulu le tai au. O le whapele ona whanga solo ai ia ona toi sao ninga. Matale lo tu le Charles Fulu i nā lawa i le ese tātupu funeral directors. Ona lango mawele o ia i le Manukau Memorial Garden i le aso lava a tai au. O le tulanga nai whaamisa tuai pēa le nganga o le tua. A inga wau mai wha vau. Ya ona o le valang pa ia i le tamai a vaipua. Ya o le taulunga na o le tātou mafutanga. Tātou whiloa i la soa tāu le lofa malanga le o le tua. Pese tāle i antou savea. Sauri mai pa mai antala i vai whanua. E le nganta mai le Pasifika e whapea fo i la langi seu manu le rei. E po le tau au na whangamua. Manuia tele le i fiafi mana tua o whala au. Au ala sona i nua tai wha. Wala wala tai lua male afa. Alova tele atu soifua.